apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Aging ga ka di ita, kat awan pa iti panggap mo agsapol iti panggadam nardeng. Ha? Una yan. Es, Umaabot sa matan iti makabulan nga wan trabaho. Apay, or-urayam latan at trabaho, ti mang sapul ken ka. saan met akas tabakit? Inaktulat ta ka di mang sapol? Oo, nayan, ayan ni bakit? Kaanon tupay da ita? Iti kas tangar aramidem, kas kalabaro, kas lawan pamilya marumbang apakanam. Nagadulakit nga nga ibaga mo na ya. Makaliang-liang italapayag. Salbag kit de. Sa anak nga agsaw akastoy, no amom kumamat yar aramidem. Alaw, enen! Huston tangaw, ngaw! Matitil ang tilapayak ko. Parikot ko talaga ti asawak, mare. Ha? Apay manin, mare? Anya manan di parikot mo kenkwana. Anya pa'y ngay, no saan ati kinasadot na, mare. Nalabas a kinasadot. Ay, una yan. Bola ng tinapalabas. Manipod awan trabaho na. At dala nga agul-ul dagi balay nga agmalmalam. Anya? No baga ak amapan agsapul iti panggadan na. Kasla siyak pa'y tidakas. Sakit no maamuan ni inang na abagbaga ak. Kasla siyak pa'y tidakas. Talagamot namin di asawang, mare. Kasla saan pa'y anipusot. Laklakayanan ng paspasurot pa'y lang iti inana. Ay, husto ka iti dayta nga imbagam. Awan pa'y mo tibukod na panunot kan desisyon. Naku namon, mare. No saan ko lang ipagpagapo kadagiti ubing. Siguro, nabayagan na pinanawa. Una yan ti kastoy nardeng. Nagmalmalam kalatan dito'y balay. Ngam di ka man lang nagugas iti pinggan. Wano nagluto iti makan. Ha? Nagmalmalam aday tatibi ti minulmul lagatam. Anya kamatan. Anya? Nabambanog at naggapo iti trabaho. Sumagpetak. Siya pa'y lang ti agluto. Agugas. Ay nawaw nardeng. Ay, pumanawak man layangan. Makaliang-liang at talaga na itaapa nagniwang-iwat mo sa kapitla. Anya. Ala! Pumanaw ka no pumanaw ka! Ingka ijay ang tinam! Ingka mga ijay! Total kat saan ka matlaan nagluto dito'y balay! Salbag ka! Nay, rabi na nakaw. Imay ka pa'y dito'y balay. Imayak nanang, makipanganak man. Anya, makipangan ka. Apay, awan na luto di balayaw. Apay, saan ang nagluto di salbag nga asawam? Saan ang aludo? Saan lang aludin ang nagluto ya? Umanungit pelayan. Santo sa ungas sao. Salbag ang babae dyan. Aniya, ay inagawan mo tan abay na dayjay anay kamkamang. Saan anasaya at dayjay nga aramidin na? Mabisinak nanang. Anya ka diti inuluto yo. Ay kat mapankalatay jay kusina anak ko. Dati bidati mi itay kinilo siya, si Daan kanina po'y. Nagawan abay na talaga dayjay nga asawam. Paiman ta pagsasawak to. Nalpas ka din anang anak ko. Wen nanang. Apay, agawid ka pa'y lang dyan balayo ay maturog ka dito yan. Ha? Agawid kanto nintun bigat. Wen ananak. Matulog akong dito ita. Sigurado. Ano agawid ak? Ulit yung ngatlabi ung tanak manin ni Petra. Aniya? Amo yung metenday dyan. Kasla manok aputak nga putak. Ay na yan dyan nga asawam. Makapahay blood nga style ti manugang. Ne, da kayo matgayam nanang. Umunag kayo atag kape. Di nak maawis-awis nga agkape Petra. Apoy ti pungtot ko kan kakunamsa. Anya? Anya nga nga ti sirbim nga asawa. No saan mo nga ilutuan ti anak ko. Nanang, Aga seman tarabrabi nga may ije balay. Awan kanu tinaluto amakan dito'y balayaw. Anya ka klase nga asawa?
Nanang, saan kumamot akasta Sa anak-anak kaluto iti kalmaan tanarabyanak anaggapo iti trabaho. Niya, Ay, nagadulakot man ang arason maun. Salbag ka. Sika man lang ti manugang ko akasta. Anya, Awan sir-sirbin nga asawa ti anak ko. nasaya at man tanalagip mo pa'y tinagawid? Kan imbag man tanasurutan pa'y tidalan? Anya, Talagamot nga awan bain mo niya. Agasam manday tang aramid mo? Sika lang arudan ti awan trabaho na. Tila pa'y laeng mapan mo idandanon iti ayan ti konsentidor nga inam. Ay nawaw, anya. basit laengan nga anos nardeng. Petla, Siyak nga agtrab-trabaho? Siyak pa'y tidakis iti inam? Agasam manday tang aramid mo? kwa, Saan anagado nga kwa dita? Salbag kakit ding asawa? Lakayan kan ngam saan ka paimat anay pusot? O na yan ay ang amin pare. Adumot ngamin ti mabalin na pagsarka na trabaho. Ha? No apay ngamin di mo kaya tagtrabaho. Responsibilidad mo mat dayta kas ama, tadamatin putot mo pare. Si akademit pale. Katpud numat, sana ya. Kasla ni bakit mo mat ngamin tagtrabaho para kada kayo? Saan met? Apale? Agtrabaho ak tulat ta kadi. Una yan. Kanon tupay nga data pare. Kaslag trabaho kamit no kayat mo. Saan no saan? Si kamit kulas. Tila malawlawat mo nga. Manakibiyang kamit. Anya ngamin ati bibiyang mo no. Agtrabaho ako no saan? Anya? Manakibiyang ka una Awan siyal-siyalbim akong pale. Na, pare, panangisakit ko lang kin kadayta. Panangisakit talupam. Gita ka man layangan. Unayin day jay anardeng. Apay nga yakas jay ti panang sungsungbat na kin ka. Amo man day jay anardeng. Gusto mo ti bagbaga. Awan mo ti dakas na itimbag ak amang sapul iti panggidan na. Into lang na day jay ti kinasadot na. Di lamabain at ti asawa na ti agtrabaho para kingkwala. Kasala di namot ngamin amu ti agbain tata. Sana talaga Tano amuna kung matiagbain, agtrabaho. Sa nakasdeng at dalatan ni Jay Balayda, agmalmalam. Sabay la kuma, taman anusan ni bakit na tigas Jay ugali na. Sabay la kuma, nuaging kat kaano, ti anos ni Petra. Ay na talaga saan ako na makaanos, Mare. Ha? Agasam man ti aramid na. Tunggal ongtak gapo iti kinasalot na. Ay na, mapanagi pulong kaniinang na. Anya? Sakit day dya inang namat akong sintidor. Umaynak pa'y sugudan ni Jabalay. Ibaga na nga awan ka no ti sir-sirbik amanugang. Ay, oo na yan. Jak amo kan kamari. No apay aman anusan ti kasta nga style ti asawa kan katugangan. Ay, No siyak na siguro ti kasta, ay nabayagan na pinanawak na dya lalaki. Laklakayan ngam saan pa el pusot. Sapay kasla awanan tinamnaman na nga agnakam. adan tulak tamari. Gaputa amin nga anos kat adda pagpatinggaan na. Ne, kunak man no napan ka nagsapol iti panggadam. Adda ka mat dito yung agsil-cellphone. Ha? Una yan ay ati kastoy. Eh. Among mat nga awanan may saang. Anya? Awanan may saang. Naibus ti gasol kan panagbabayad manen ti kuryente. Ngam adda ka kit din dito'y anagmayat ti iiladam. Hey, at tayta ka manin asumana. Anya, kasano kumasa anak nga umanungat? Kat kastama ti aramid mo. Awanan ti malamot. Ngam awan pa'y ti makunam amapan kamang gudmat. Di ka ka di ngamin madanakan. Inakijayan ni Nadang. Dumawat ak iti bagas kan si Daen. Unayin aya. Anya, Makalingling na tangaywat mo. Basta adda ka dito'y balay. Awan saldang na tangaywat mo nga sao-sao. Ay, salbag kiti. Nanang, awan ti isa min. Ha? Apayawan trabaho ayan ni Petra. Awan nga ron, nanang. Ay oo na yan, tawan sir-sirbi na nga asawam. Awanin bagas mi, nanang. Kastamit din ti gasol mi. Awanin. Sapay pa nagbabayad man ti kuryente. Ang mga numapot na kami no saan kami ang agbayad. Ay oo na yan narding. Ala,
Mabait laang takitaak no adda pa'y tinabati iti payout ko iti senior citizen. Supay lang ti alaam. Mangalakan iti bagas iti kusina. Ay na, ang yaman ak nana. Na, bagas mo dayta imat mo, Nardeng. Ha, ay wen tata, napanakuman dinawat ijaan ni nanang ko. Anya, dinawat. Wen, awan ng aminin ti maisaang be. Iso kapilitan na napanak ijaan ni nanang. Nagdawat ak. Anya, ay una yan, Nardeng. Aging kakadiita kitawan trabaho. Awan pa yung halo. Saan kan samot gamin na mapanagsapol? Urayam samot gamin na trabaho ti mangsapol ken ka. Una yan na ya. Anya, Mangsapol ka ba? Iti trabaho. Apay, karayon ayang adda ti ina mamangted iti kanam tunggal mawanan kayaw. ha, Agpanunot ka kumalay bag. Kan agbayin ka magbasit iti asawa ma. Ay nawaw. Ay, saan ako na talaga ang makaan-anos, mare. Iso ngayon to no may alawas. Agawid kami laangan ija lugar mi. Kadwak ti anak ko. Ha? Huwan, mare. Sanak nga agpangadwa iti desisyon ko. Dayta ti kasayaatan nga aramidem mare. Di mo itulong kung aginggat inggana, kat kastalatan nga agan anos ka iti den na ti saan pa'y anipusot nga asawam. Una yan. Husto ka, mare. Ay, agasam man. Tunggal maawanan kami, mapanagdawat iti bagas kas kadaan niya pa'y dita ijayan ni nanang na. Kalpasan na, siya tiguraan ni nanang na. Ibaga na anag sadutak amanugang. Anya nga iti kayat na. Sikat ti agtrabaho para iti anak na. Nagawan mo tin abain day di abakat. Ay, salbag abakbakutan. Sana bali, mare. Maalak lang di tangdan ko ang napan nakilabada ijayan ni Ma'am Lydia. Isulaangan ti usarin mi nga agawid iti anak ko. Wan amare, panawa mo di saan pa'y anipusot nga asawam. anya kahit asawan na ito, bakit? Anya lagi ito yung nagdasakil at travel yung bag. Bakit tarupam? Agawid kami ni lugar me. Makaamo ka matan iti biyag mo. Salbag ka. Sikat awan sir-sirbi ng asawa. Anya, Katurumbang kumanaragsak kan ata pumanaw kamin. Awan ti rumbang apakanam. Ingka agdulay ni Japalda ni inang mo. Petrola, Total, saan ka pa'y matan pusot? anya ka din dito kay bagbagam. Ay, pangasim. Saan kayo kumana pumanaw? Ikalit, mangsapul akong itipanggitak. Di ka man nagsausaw iti kasta? Tad-ad na lang apumudpudo ti ulo ka makangkangag. Anya, Manggad ka! Tapno at daipakan mo iti inam akong sentidor! Salbag kit de! yawanin pale. Inalamit kumit amin akabailak. Tapno lapdak ta asawak. Ngab intuloy dalat ta tinagawid iti lugar ta. Ha, husto ah. Tapno maamiris mo mat amin ang bidot mo pare. Ha? Nagsayaan ti panang ibagak itigan ka. Amang sapul ka iti trabahom. Saan kumamat ani Petra di mang bibiyag ken ka? Ginura nakpay iti imbagak. Pasensya ka kuman pale. Anya nga ita. Nao malakit nga rod ni bakit mo ken ka. Ay, Laklakayan kan. Ngam kaslasan ka pa ilang amin ani pusot mo. Agduldulin ka pa ilang iti palda ni inang mo. Imbes nga agpanunot ka iti bukod mo. Tadamot din bukod mo a pamilya. Ngam saan mat? pale. Agnakam ka, Nardeng. Saan pa'y anala daw ti amin, pare? Oh, si kamot gayam pare Narding. Uwen male. Imayak ta damagin kalako mano. Ada kontak mo ita asawak. Diyak ngamin maawagan ti number na. Ne, sa pulam mo't lagayam ti asawam. Apay pailang asapulam. Kat napatpatag nga amang ni inang mo akong sintidor ngam dagiti aginam. Anya. Di mo na ang wagan. Sakit ka lang iti ulo ti kumarik. Nagsadot ka nga asawa. Ingkalatan agdulin iti palda ni nanang mo. Agpatimpla ka pa'y kidya iti gatas kan kwa na. Total kat saan ka pa'y ngarot anay pusot. Ay salbag ka. What? Ita pinanawandakan kundi birok ka. Ngam idi adada isuda pa'y timang biyagkan ka. Ay nawaw Narding. Nuadan pamilya may pusot ngaminan. Ay, nawaw! Saan nga agdependar iti naganak no adan bukod a pamilya.
kan sursuruan ti ag trabaho, ta saan akanayon kat adda ti inna. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay na, himbag pa'y dagito'y aglalabas iti news feed ta na pandanag beach. Ha? Kaano nga tamat ang makapag-beach da tao ay? Ne, apa asyak ti kita ngay. Kan pangibagam iti kasta. Kasi ka nga rin ti asawak. Alangan amapan ko ibaga kini kumparen. Ay nawaw, kaslasaan ka nga agpampanunot buyong. Anya? Sino nga taati pang ibagaak? Alangan nga rin amapanak ijayan ni kumparim Ingaw. Tainak ibaga nga imbag pa'y dagiti aglabas iti news feed ko ta magsi beach da kunak nga rod. Ha? Napan amin dagiti kukumarik ije beach. Da tao laangan ti saan. Ay, una yun abiyang. Pangasim manana. Pautangan nakpailaang iti kwartam. Ha? Ay, ano mo ti kwarta si Mang? Adala na patag abang usarak nana. Naira na nga mingawan ko kwartak ita. Mano ay ati masapul mo? Uray 3,000 laang nana. Kaano nga raw ti panagbayad mo no bilang laang? Kalpasan ti makalawas nana. Bayadak met laang. O sige, pautangan ka ng pangasim Bayadan mo't laang tada pangusarak. Wen ka di nana. Ay, agyaman naklaunay Oh, si kamot gayam kumare. Anong atin? Imayak mare ta umutang ako maiti kwartam. Ha? Uray 3,000 laang kumare. Ano mo ti kwarta mare? Adala na patag apang usarak mare. Bayadak mo laang kalpasan ti makalawas. Sana mabayag. O sige, pautangan ka ng pangasim ko tabayadan mo't laada gustan Amumot kan, agday-dialysis ni tatang ko. Kat masapul nga adda ka namin ti kwarta. Wen mare, di ka madanagan ta agbayadak iti aldaw nga impromise ko. Ay, Saus, pinabuludam ni si Mang iti kwarta. Sapay nagrigat ay jasing singirang. Nakuna na ngamin kanyak, akasapulan na unay ti kwarta lakay. Naasyanak mo't iso a pinautang akon. Sapay la kumaa, tasaan ka amarigatan amang singir tukin kwa na. Ay, padasan na ti saan nga agtungpal iti tungtungan. Amo naman tan akagurgurak ti kasjay. Ha? Kagurgurak man ti tawa na kasingsingpot na umutang. Ngamno pa nagbabayad, lumaban. Bareng no sana kas Jenny si Mang, bakay. Sika magayam si Mang. Nagmayalakit din ti isam mo bigbigat. Pagalapayag nga isam ko naman. Ha? Ay, naggapuam ngay. Ay, naggapuak man ijayan dagiti ko kumarik nana. Nagtutulagan mi no kaano ti ipapan mi ijay beach nana. Ah, kasta aya. Ay, ti makunat laang sana all. Maya ngagpaiso ti mapan ijay beach itakasama rin. Nana, mayat talaga. Ay, kaano kayo nga yamapan? Inton bigat matlaang nana. Isong agawid akong tamapan ko isagana dagiti arwatak inton bigat. Ay, no, wow, beach ko naman. Anya? Mapan kayo JB sinton bigat? Kuna? Wen lakay, kadwak dagiti ko kumare. Apay, adda kwarta maya. Jay pasahiyo pa lang, dakkelan. Ay, una yun lakay. Sana kung amapan makitintinulag amapan ag beach no awang kwarta.
Ha? Da kwartak lakay. Danag mon aya. Nangalam ngay mo titi kwartam. Nakadulakat asaludsod mon aya. Basta da kwartak ah. Ngala, mapan ka, nupudno nga da kwartam. Nay, sika magayam mi din. Apay, saan ka anakipan ka da si Mang EJ Beach? Ha? Bitch? Kawamat, napanda mo idikal man pay. Kadwa na dati na kin Marjay. Kadwa na pa'y niluseng. Ay, kasta yan, nana. Kamamok man anapan dagayam. Wan, dimbagas dito idikal man. Kunak, ano kadwada ka? Ay, nanana, uray awisan dak, jak kaya timapan no bilang laang. Ha? Amoy matan, ado ti pakakumkumikumat. Iso nga jay oras ko amapan ag pitch o saraklatan nga ag trabaho. Sa bagay. Husto ka iti da ita nga imbagam. Sayangak man ti may saal daw nana amapan ag happy-happy. Kan saan kumutla ma-enjoy no adda pang panunutok at trabaho iji balay. Ay, wan ah. Awan silbi ti pa nagpasyar. No ado ti pan panunutan nga arabidan. Ay, naimbag pa'y da kumari si Mang tanapandagayam iji bitch idi kalman pa'y. Ha? Naimbag man ta nakapanda. Sino nga iti kakadwa na anapan? Kat da marji ah. Kasta yan. Naimbag da pa'y tamasang sango dati mapan ag bitch. Ano kayat mo? Di mapantamay. Oho, niya aga pula kay. Nagado ang marami dito balay. Aglayvak laangan na itilakok a sapatos kan badbato no iso. Sa bagay matkit di ah. Awan lat oras ko iti kakasta abambanag. Paggastusan laang. Nay, nakasangpat ka magaya mo si Mang. Ay, wan lakay. Itayak pa nakasangpet. Ed, anya ngay mo ti pasalubong mo. Pasalubong. Ay, awan. Awan na pulos tinagatang ko ijay. Awan nga ruden kwartak. Anya? Diyan nabati a kwartak. Apag isula nga nagpasahik a nagawid manipo di dya beach. Oh, na yun. Ay, nabambanog ak man. Kaya kutyagin na na. Ay na, nagmayat man da ito'y a picture ko ija beach. I-post ko man iti Facebook lakay. Ha? Tapno makita dagiti kaaruba a managapal a napanak met ija beach. Anya? Tapno sanda panunutan, nga isudalaang tadda kabailan na ama panag beach. Ay, nawaw. Anya ka din dito nga ibagbagam si Kasimang. Pudnumat, sana ya. I-post ko kik din. Ay, gayam. Kanya nga tati caption ko. Ay, feeling blessed at LU. Kuna man langan. Kundi feeling blessed ka man, di ta ipupos mo. Awal lang aruti may saangan. Anya? Feeling blessed kung kunam. Kat siya nga asawam, mabisbisin. Tawan pa'y naluto ang makan. Apaw, nagmayat mata na ito yung post ni si Mang a picture na iji beach. Nakaswimsuit pa'y. Ha? Adaya? Dahiti man na feeling blessed ko na napay. Ay, hagasim man. Naimbag pa'y kansimang tanakapan ijay beach. Uwan nga raw. Gamda tao, pulos pa'y adi makapan mag. Naimbag pa'y kankwana tada kwarta na anapan ijay beach. Ay wow, inaktuman kidi balay da inton malaw. Inaksingira ang utang na kanyak. Itangal daw ka, tin karina pa nagbayad na. Ha? Ada utang na kang ka? Ada ah, imutang kanyak idinapan alawas. Nakunana, amasapul na. Isuan na siyak mat ah. Ay, sos! Sa payla kumaa, tasaan na pagsakitan ti ulom no agsingir ka iti utang na. Imbaya ko na, tasaan ka mo't na mauray ang mapanijibalay. Ah, ay kwa, pasensya kayo ko man, nana. Ha? Awan pa'y ngamin ti pagbayad ko itakada kayo. Awan na pulos ko kwartak. Aniya? Kasanom nga ibaga ngawan ko, kwartam kat napan kamot nag-betch. Sahanaol ko nak nga raw. Si kakit dimot. Kano ka ngay nga rod nagbayad? Sapay masapul kunti kwarta. Imbagak mat kan ka masapul ko ita. Kan imbagam nga ita ka nga agbayad. Eh, uwan ko mga rod nana. Ngam naira na mga uwang kwartak. Ay,
agsubli kayong tulangan inton Lunes. Bareng adan to ibayad ko kan ka. Ala, sigurado lang ah. Ha, amo matan, kagorgorak dagiti kare-kare. Wala na. Anya? Saan pa yung nagbayad ni Simang iti utang na kada kayo, nana? Ay, saan pa nga raw? Naku na, nakanyak nga intunulunis ka na. Agsubliak. Taiso ka no, ti panagbayad na. Ay, di awan mo't lang nga ron, ti masinger ko, ano mapanak, ije balayda. Kaya't mo asawan, saan pa'y anak kabayad kan ka? Saan pa'y nga ron, nana? Sapay masapol kun ti kwarta ita. Padasam lata ti mapan. Barang ada pagbayad na. Ay, saanan, nana? Amangan no awan mo't lang. Padasak latan nga awagan inton madamdama. Tapno sa anak nga agbamban no gamapan iji balayda. Aywan Hello, Mare. Hello, Mare. Ay, nasaya at mata sinong batam ti awag ko. Kasano ngay gayam di utang mo kanyak. Masapol kumutan, tada importante a pangusarak. Kwa. Ay, pasensya ka lakuman, Mare. Awan pa'y ngamin pagbayad ko itakeng ka. Anya? Katno, di pa'y na minsan ngal daw zain karim kanyak apa nagbayad mo. Saan aya? Kwa ngamin. Saan kumamot akas taa? Nagkari ka. Kan idi may kaimutang, nagsingpat ka. Nasyanak balikan ka. Sa itang agsingirak ni apay ng kastamot ton. Ay, unay kamutan, miding. Kunamlan no saan ka mabayadan mo. Abay, itarayak ay at utang ko kang ka. Anya? Ni, apay nga akasta ka matingag sao. Sika lang nga din tinakautang, ngam si kapay ti adaganas na makaungat. Madinsa Anya? Ti kunamkit de, inusar mo lang ti kwartang inutang mo kanyak anapan nag-beach. Di ka lagbain. Agutang ka, tapno lang ada pag-beach mo. Sa kapay agpos a feeling blessed. Ay, agraraman ka kit di Salbag ka. Kung nagtumot ka, di pa'y langakas dyan, ti ugali na dahi dyan si Mang. Nagrigat asing irang, sakit isupay ti makaungay. Ay, makapahay blood tayo siya babae. Hinton sumarono, amumton bakit? Saan ka basta latam nagpapautang? Tanay, siya pa'y din ti ma-stress ngagsingsingir. Ay, saanin na talaga lakay. Dahi tamit ngamin ti matiging kano minsan. Nagbiit ka maas yan iti tao nga umutang. Hindi da kamot amo akas yan. Wan nga rod lakay. Iso apulosan asaanin ang makaulit na diya babae. Apay ngay asikapay ti adaganas na ang makaungat si Mang. Kasano mga minasan ang makaunga da tao? Kunamlan no saan kayo abayadan mo. Andi idi imay kakanyak ka imutang, nagsingpot ka. Ngam itasingiran kan, kasta kakidin nga agsaaw. Ay, kaslasaan kayo ang makauawat. Agbayad ka, no di mo kaya't ngay darong ka. Basit agatan dayjay. Ngam gaputa kasta ka ang makisarita, mabalin ka ngay darong kunak tumag. Anya? Nakunam kanyak ang masapul mo ti kwarta. Tagayam, inusar mo lang nga napan nag-beach. Di ka pa'y agbay na kung depos iti piling bless. Ngam inutang mo lang mo ti kwarta nag-beach mo. Ay nawaw. Anya? Agbayad ka, aging gainton malam. Nuawan pa'y lang talaga ngay darom kan. Ay na, siyak nga sawam ti mababain si Mang. Di ka ti mabain ka dagiti comments dagiti tattao ken ti Facebook? Lakay. Naku na dyan may isa nag-comment. Feeling blessed ka. Nung inutang mo gamit ti kwarta nag-beach mo. Ay, si Mang. Nakababain ang perperme. Kwa lakay. Saan naman siguro nga comment iti kasjay no saan akasta ti ugalim. Nakautang ka lang awudan. Ngam sikapay tadaganas na ang makaungat no singirinda ka. Yay, di ka lagbaing agpupos iti feeling blessed. Feeling blessed. Sana na maulit lakay. Awan ti ato drama. Inkagot agdis kita rin ti pagbayad mo kung nagitinot utang mo ang nagbits mo. Salbag ka. O anya, awan ka di ba'y ti panggap mo agbayad? Kwa mare. Pang-asim ko matay ka nakiti basit apawayway. Ha? Pasensya ka lakuman Gapo iti nailawan sa uken ka di na minsan nga aldaw. Naku namlanay ta, gaputa na ibabain ka una iti Facebook.
Feeling blessed ang mapan mo ipopos. Ngam adaw mo ti agur-uray ang nakautangam ay nawaw. Ikarik, Mare. Bayadan ka. Saan pa'y nga ita? Kat kaano manan ngay? Amo maggayam ti makisarita iti nasayaat. Ngam masapul pa'y ang maibabain ka iti social media. Ha? No awan nga minti kwarta apagpasyar, saanin nga umutang? Nang runa no awan mo tinamnamaan apagbayad. Ay, apo aya si Mang. Gapulang iti kasta nga inaramid mo, madadaal ti panagkukumare. Ikarik, Mare. Saan na maulit pa eh? Bayadan ti inutang mo kada kami kininana Berta. Ta iti kaano man, saan kan ang makaulit pay? Ay, nawaw! Liklikan ti umutang tapno adalaeng ti pagpasyar. Ta nakababain iti nakautangan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nakasaritam ka din ni Pare Oliver, may papaniti video okay na nga usarin tayo itong Sabado. Ha? Ay, unla kay. Nakasaritak idi na minsan pa eh. Kasta ka di. Kahit anya ti kunana. Ken manong ti presyo na. Presyong kaibigan uray sa nga ribo laeng ka no. Kan uray nasurok at 24 hours. Nasayat ang arod no kasta. Isudan to kanon ti mangitulod. Saan ada tayo ti mapanmangala? Wala. Tapno makiragragsakdam at iti kasangay ta anak ta. Unla kay. Isu ti imbagak ken kwa na idi nagsarita kami. Amangan no awan papananyo inton Sabado nana. Ay, awam bait balasang kaw. Apay kagay. Umay kayon to kumaidya balay nana. Kasangay nga mintay buridak nga anak ko. Adamat basit pagsasangwan tayo. Ay, kastaya. Ay, kauwan Palhani, daytan ko naman. Umayak nga umay, balasang kaw. Agyaman ak nana. Maala, panawan kayo pa. Tainak man dita balay da Melissa. Bareng madanon ko. Ay, uwat adada ijay. Napalabas ko itay anagapoy ja ilay. Kastaya nana. Maala nga rod, inakpay. Ayun gaya man niya. Birthday ni Janice into no Sabado, Mare. Wan mare, isu nga umay ka nga umay Wana, mabalin ka di mat asaan. Ngamnay, inton Sabadon ti birthday na ngam awan pa'y mat nagatang ko arigalaw. Si kakit dimot mare, uray awan regalom. Tinapatag, umay ka. Ay, saan mabalin Mare? Masapaak amapan ija ili inton bigat. Gumatangak iti regalok para iti inanak ko iti binyag. Adakan ka dahi tamare. Basta umay ka nga umay Wan ka day. Masapaak ton, tatumulong ak nga agluto, Mare. Agyaman ak mare. Awan anyaman na, Mare. Basta sika. Ay, wan gayam. Si kantumanlatan ti mangawis ka ni Kumari Minda. Ha? Ni, apay? Saan kan amapan ije balayda? Saanin mare, tani. Rabi matan. Kan mabuta nga kadagiti aso da. Mala, siyak nga rudan ti makaam mo amang ibagakin kwa na, Mare. Birthday gayam ti anak ni Leti indun Sabado? Wen, Mare, iso mapantayaw. Apay ngayon nga taasaan nga imay ijay balay? Ay na, saan mon apanunutan day ta? Imbilin na kanya kasya kung timang ibagakin ka. Anya? Rabi ngamin una yon, idi imay ije balay. Iso saanin nagtuloy napan ije balay yaw. Kasta ka di? Ala
Mapantay to nga rod inton Sabado. Wen mare, intayo man mat makipalanit, tapno malanitan man mat ti subil ako nada. Ay, wala. Sigurado nga ado ti sagana da. Ala, mangan kayo lang nga mga na. Adupay ti makan iti kusina. Wen mare, manggao kami latan. Ay, Mariminda, adupay ti makan iti kusina Adupay ti lechon ken cake ijay. Adupay ti salad ken pansit. Alawan, Mari, manggao kami lata. O sige, mangan kay latan ipapabalayo. Asigasuwag man pa dagiti agsangpot a bisita. Sige lang, Mari. Oho, kunamat ka no asino dayjay aleti. Ha? Apay manin. Anya manin ti, di mo nagustuhan kiniliti. Kunamla no asino abaknang. Gapula ang tado ti handada. Jay la nagpalpalastog ti inararamid na itay birthday jay anak na. Anya? Una yan aya. Kunamla no isula ang ti makabaal nga agpa-birthday iti bongga. Anya ka din, dahil nga ibagbagam sa kaminda. Ay, no ti anak tanto mo ti ag-birthday, mas bongga ti birthday nang ti birthday ti anak ni Leti kunak tumat. Ay, No ti pampanunutan na, kadyak kabaalan nga aggastos mat para iti kasangay ti anak ko, ay nagbidot kunak tumat. Oh, anya ngay dagitaan naka-folder nga imot mo mare. Ha? Kwa, masapol ko nga min dagitoy. Inak man ni Ili. Padasok ti umutang iti lending company. Ha? Umutang ka mare? Uwan ko mari, ada nga min napatag apangaramatak iti kwarta. So nga umutang akman mat. Kastaya. Manungay ti utangam. Oray, 30K laang mari. Nay, nagdakkel matan mare. Basit na dayjay. Sana balit akabaulak mo't abayadan. Sa bagay matkit di Ala, ingka nga rodan mare. Ang mga numala daw ka pa iti pagnam. Nadyak man na magustuhan ti gargaraw ni Leti idi kasangay ti anak na nana. Tapay anak ko namday taminda. Wan takunam lano isulaang ti makabaal nga agpa-birthday iti kasjay. Anya? Napanag ko na, katjay lang anak na tinag-birthday iti bongga dito ayan tayo, ay nagbidot ko naktumat. No kabaalan na, kabaalak mo ta. Uray kitaan yun to no birthday ti anak ko. Mas bongga ko naktumat. Ay nawaw. Kastaya. Anak, di naktuwa lip-lipatan nga awisa, inuwain. Uray nga rod siyak nana. Kastamat lang tinaibaga na kanyak iti na minsan. Pasikat ka no niliti kun kunana. Amo mo tinday jay aminda. Nakaro ti apal na itipada na atao. Sa bagay, idi pay laang kat kasjayan ti ugali na. No di na kabailan nga artapan, dadailan na. Kasjayla dayta. Amok daytan nga ugali ni Minda, idi pa anggad. Ay, na yun deja babae. Wala para makita no kasangay to, madya anak na. Tanakuna na kanyak, amas bongga ka now, ngam ti birthday dya anak ni Leyte. Ay, nawaw. Apay nga takas dyan, matanti bagbaga ni Mari Minda itiliklik ko dak. Ha? Apay ba kay? Anya manin ti bagbaga na kontrakin ka? Nagaduti na pa na nang ibagbagaan, apasikat ka no, idi birthday ti anak ta. Anya? Apay ka nung anak ko na dahi ta? Diyak nga rod amula kay. Pampanunutag nga rod, dagiti inararamid ko, idi birthday ti anak ta. Awan mo ti amok asan, anasayat nga insawsawang ko kadagiti tattao nga imay. Kaslasaan ka na iruwam iti kasdyeng ugali ni Minda. Amin na banag, kat ikan na iti kay papanan. Sa bagay mo't kit di Kansan lang rin ta. Nakaro ti apal na dayjay. No saan na kabailan nga artapan di tao. Agarami di tiwagas, tapno dadagalan na. Kasdyay lang day ta. Ay, duwala ang alawas ti urayan, kasangay mo ti inauna nga anak talakay. Uy, garot, bakit? Una hindi kastoy. Sapay, awan ti maigatang ko may sa kilo lang kumapansit. Tayong baglapag sa sangwan tayo. Di ka rin madanagan lakay. Siyak ti makaam mo kadagita. Ha? Ada kwartak nga igatang ko iti handa ti anak ta. Saan lang amay sa kilo a pansit? Ada pa'y lechon na Cake, kan agduduma aloto. Agtagtagainip kan sa amin, Minda. Al daw ang agtagtagainip ka. Pudno ti bagbagak man. Kan saan lang ang dayta?
Aghayrak mo't iti video okay apag kakantaan da ito. Anya? Tapno man matitilang dagiti kaaruba. Kan, tapno saan da panunutan nga isuda lang ti makabaan nga agpa-birthday ti bongga. Ay, nawaw. Ay, kawan lang arutin na pakukwarta. Nagutang ka manin. Isu ka pa, baybayadan tumanin. Lakay, imbaga kaya nga min asika ti agbayad. Katsyak man. Niya ka mo tan aya. Nasaya ata nadanon kayo, nana. Ha? Apay minda. Awisan kayo ko mga umay intunulunis ijay balay. Ay kawan Ay nawaw. Ay anya ngay matihan da minda. Ay kat ado, anana. Mabalin ka di, matabasit lang. Ado ti handami para iti kasangay ti inauna nga anak mi. Kasta aya. Ay kawan Umayak to nga umay. Apay ni Melissa ngay. Saan mo nga wisan? Sa anak ko na mapan ijay balay da, nana. In message ko matan iti messenger. Mabasa ng tulat taa. Nasaya at nga ron no kasta Tapno adda ka kuyog ka nga umay ija balayaw. Umay kan tunulunis, mare Itugot mo to nilakay mo. Kastamot ti anak yaw. Ay uwan amare, umay kamin to. Di kay madanagan iti makan, tado ti sagana mi. No idi nagpa-birthday ka, kat may salaang alatsyon, duwa kada kami ita. Anya? Wan mare, kan no idi nagpa-birthday ka, kat duwa laang abilao apansit, talaw kada kami. Ay, kasta ka di, mare. Ay, nasayaat nga rod Mala, taumay kamin to. Agyaman ak, mare. Sabali talaga ti panagsasauday di aminda. Ha? Apay niya takas di ti bagbagana. Kat sa anak mat makikumkumpetensya kan kwa na. Amom matunday jay. E di pa kas jay tugali na. Ang mala. Mapan kay latta itinyawis na. Wan lakay. Mapan kami, kadwak ti anak ta. Tapno awan mat makunkuna naman. Wala. Tapno maramanan nyo dagiti sagana ni Minda akas taunay ti panangipasikat na. Wan alakay. Narigat mat no saan kami amapan. Sapay saan lang akasangay di anak na ti makagapo no apay anaghanda. Kasangay ken adanayon na apa nagpasikat na. Tapno maamuan ka no dagiti tattao akabailan na met ti aghanda iti bongga. Ay nawaw. Ala mangan kayo lang kung kumare. Ay wan mare, mangmangan kami. Ado pa di makan ijay kusina Aglaplap po sanan ti makan, iso amangan kayo laang. Ay wan Saan Minda. kayo magbabain Wan Minda, mangan kami amangan. Ay nawaw, nagadaw ti sagana yaw. Ay, wan, anana! Amok nga ita kailaang manan ang makaraman iti lechon. No, sa anak pa ang nagpa-birthday, saan kayo ang makaraman? Anya? Katuan mat. Ala, mangan kayo latta. Manulay nga daw tinapalabas. Malipod na alpas si kasangay ti anak ta. Ita, kasla nakadagdag sinti parikot mo. Oh, apay. Anyat parikot mo aya. Kuha. Ay, Naibos ngamin amin jay kwarta nga inutang ko, idi napan alawas lakay. Nausar amin, idi kasangay ti anak ta. anya. Wan lakay, hindi tatipod no. Parikot ko ita no sa dino ti pangalaak iti pagbayad ko. Sapay itay pay nga umawag ti kolektor iti lending anagutanga. Naitan ti bagbaken ka. Imbagam kanya asikat agbayad san aya. Ha? Kundi pa birthday kay ti bongga. Ngam nagtaon mo't iti utang. Tinakas na kat awan pagbayad mo ita. Salbag ka. Imbes at tulungan na. Ngam saan mo, takas tapay lang ti bagbagam. He! Kasano ko matulungan ka kasi kami timutang. Apay, imbawon kaya ngamin. Di mo pinalunot nga awan ti gusto a source of income mo. Tapno ada pagbayad mo. Ti pinalunot mo lang amin. Ti panagpasikat mo. Anya? Lumakulong ka, gaboy ti utang mo. Ay, makamu ka. Anya? Umutang ka kanyak ko na, Minda? Wan ko mamari. Alamot dun Maasik ako mamot kanya. Awan talaga ti amo ko na pagbuludak. Ay, oo na yan. Apay, awan na bate, itidakkel agatad nga inutang mo, iti lindeng? Ha? Wino, napan amin, iti birthday di anak mo. Ha? Anya nga ita? Adda ka dinagunod mo, iti kinapasikat mo a tao? Awan!
agparikot ka ita iti pagbayad mo. Naimbag kumamat no basit lang agatad ti inutang mo. Ang saan mat? Mare, No nagrugyam ko mga inusar dadya iti uray basit a negosyo. Nasayaat ko ma. Ang saan mat ta imutang kalaang tapno adda pagpasikat mo. Tapno? Kunaan laang dagiti tattao a kabailam nga agpa-birthday iti bungga? Ay nawaw, maghirap ka ngayon. Ay ikwa, pasensya kan nga maawan ti may pautang ko kan kaminda. ha? Kunak ano adu ti kwartam, ta nagpa-birthday kamat iti bongga di napan alawas. Nagado amakan ko naman. Ha? Kuwang amin nana. No awan nga min di kwarta, saanan anas kan nga agpa-birthday iti kasjay kabongga, no nagtao dumalang iti utang. Nana, Adaya nga min ti magunod mau no ibaga ti tao nga, ay, imbag pa'y ni Mindata kabailan na nagpa-birthday iti bongga. Hawang mamaganap mau. anya? Saan adakas ti agpa-birthday iti bongga? No laki di ta ada kwarta. Ngam kasta nga nagtaod iti utang sa awang pagbayad, ay awan si kati marigatan. Ay, di nakiramraman iti parikot mo. Pangasim kumamot ng alakay. Ang mga no adda amom akong parem ang mabalinta a pag-utangan. Pangaasim. Anya? Imawag ngamin manon di kolektor itay. Sapay na kunana ang mabalinak ka no ang makulong. No sa anak pa yung agbayad ita alawas. Ket, anya nga rug ngayon makulong ka. Gapu iti utang mo. Nasaysaya atin atap no ijay kan kulungan. Awan ton ti parikot mo ijay. Mangan maturog ko naman. Anya? Ay, talagang awan pa nang isakit mo kanyak nga asawam. Panangisakit nga ibagbagam dita. Ket no nakalaslas tog kay di mutang ka. Ken iti nagpapaskin ka. Ngem ita nga awan pagbayad mo. Kasta ti bagbagam. Anya? Pangaasim ha. Tadinak ring na yan. Parikot mo dahi ta. Saan ko apakibyangan? Salbag kakit di. Ay nawaw! Awan tinasayaat nga itden ti panagpasikat. Noan niya ti adda isu ti anusan. Saan ket nga agutang tapnula ang makuna nga adda kabailan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nasaya at naranaan ka, manong kulas. Ubay kayaw, into no Sabado di palay. Adamot basit a pagsasangwan tayaw. Ayun, kasagay mo gaya ba dya? Apaw, nalipatan manan nga itaabulan kan itaalawas ti kasangay ko. Ay, unay kan. Anyangay nga raw, amumutin ti lumakayang. Kinado ti pampanunutin na. Talaga malipatak. Ala, tinapatag kat umay kayon to. Ayabam dagiti apukom. Wayne, agyaman na kita awis mo Awan anyaman na manong kulas. Aywan gayam anya nana. Kasangay yu gayam inton Sabado. Wan, balasang ko. Isu nga umay kay to Wan nana, umay kami nga umay. Itugot mo tuma dagiti anak mo. Kastamot na nila kay mo. Wan nana, sigurado da ita. Ket agyaman nak iti awis yo nana. Awan anyaman na. Mala, inakon tamang ano agtudon.
Ay na, nagadumit tayong ting kargam iti Tupperware nga iawid mo, Lusing. Ha? Sa bali dahi tanay karga iti Tupperware. Sa bali pa dahi tanay karga iti pinggan. Ni tatamot. Ay, pangasim Luseng. Isublim to amin dagita Tupperware kun pinggan ko ah. Ay, wala na. Don't worry, tay sublik tumalaang. Ay, nasayat no kasta. Nangina nga men, tinanggatan ko kadagita Tupperware, kadagita pinggan. Wala na. Danag yun, aya. Isublik nga isubli. Ay, nawaw. Ne, Manun alawas tinapalabas, manipod nagpapas ka ni Nana Turing. Ngam aging gaita, di ka pa insubsubay dagito'y Tupperware kin pinggan na. Pari ko mulakit din. No kaya mau, si Kanti mapan mangisublay. Anya, Nabambanog ka nagapoy ti trabaho, kasta pa lang ti ibagbagam. Di ka lata kami ng baybayan dita. Isublik to lata ah. apay kastamot tenti sa umbak kit ibagbagak laang mo't nakababain mo't ay iti tao ang nagpapaskan. Kunak nga rod, no masikuran day tamatam amang kitkita dita Tupperware kas kada pinggan, si Kanti mapan mangisublay. Kasta lang day ta. Anya. Pangaldawan, Lusing. Saan ka kati amapan aglans? Wala kundi diet ka matan. Si kakit di mat, sana nga agday-diet. Ilip-lipas ko lang dito ang aramidag, inaktumot din mangan. Kunak, ano kundi diet ka mat? Nalang ron, tumuna kami mo ting kinipasita, iyo kusina. Inakpay ngamin gumatang iti sidang ki Jeruar, awan balon ko. Ay na, agbalon ka ngamin ah. Saan safe dagiti magatgatang itirwar si daan. Ha? Isu asyak, saan agumatgatang di tarwar iti uray anya amakan. Diyak laki di mangmangan iti saan nadalos. Ay, unay ka matan. Sanak nga agin inarte ah. Ibagbagak lang tipod now. Ala, umuna kayo ni di kusina. Sumaruno ah. Anya ko na ni Lucing? Saan amang mangan iti magapu ijerwar amakan? Wan ata saan ka no anadalos? Agasam man. Eh di wow! Bayam latan. No parang kuha na, kat saan anadalos, di saan amangan. Anya kuma. Ay wan ah! Huwag pilitin ang ayaw, baka pumayag. Nakapapain met no mga ni tinagapoy Jeruar. Amangan wag sakit ti tiyan na. Siguro, nakadaldalos ni Lusing iti balayda. Nasaya at no kasta. Adan tulad tamot ati papananta iti balayda. Sa bagay, ijay makita ti kinadalos na. Ne, anya nga iti tar aramidem Lucing. Ah, ay ikwa. Ug-ugasak iti napudot adanom dagitoy pinggan a panganak. Anya? Ay unay kan. Kaug-ugas mila dagita pinggan itay nalpas kami anangan. Kasta ka de. Ay isa na kami na basta taltalag. Amangan no saan anadalos ti panakaugas na. Iso ana saysayat la tamat anong ugasak iti hot water. Amangan ngamin no adda germs na. Ay unay mo tin akin na artem dayta. Ay sa anak nga gininarte. Nagpapakatutuo lang ako sa sarili ko. Mawatam day jay. Tagalog pa yan. Ala, mangan ka nga rudan tanalpas kamin amangan. Umuna kami nga agsublay ti trabaho. Okay, pasita. Anya mo tin ni Lucing? Kasla ada sakit tayo amang mangan ije kusina. Ha? Tunggal makan, masapol na kanu nga ugasan iti napurot adanong ti pinggan nga usaron na. Agraraman. Uray ka ugas, ugasan na latta. Taamangan ka no ada germs na. Eh di wow. Isun ati kadadalusan na parswa. Una yan. Kasla siyak pa'y nga ron ti mabain. Ta siyak tinagugas iti pinggan. Payaman ah. Kundi arte mo tayo tao. Aging dadalus mo eh. Oo na yan. Umarte ayon sa estado ng pamumuhay. Nukas kanyak asang kasapol sang kasaangan. Sa anak akong di arte. Ta nakababain. Ay, madun alawas tinapalabas. Madipod ini nagpapaskenak. Nga maging gaita. Di malay sublin ni Luseng nagigit Tupperware kan pinggan ang nagkargaan na iti makan. Hey, patimbait no isubli na pa'y dayjay. Ha? Idinto pa'y birthday jay apukok nga anak ni Maria. Imay manin iday. Ado apinggan tinyawid na. Ngumawan apulos tin subli na. Aniya? Do si ka mismo ti mapan mga lidya balayda. Mabalag. At dapat siguro tinamnamang agsublay. Gem no dyan ko nam, ako sa nga isubli na. Wait,
Ya labat cheng. Ay, una yan. Sapay nagningi na dagijay at tupperware kan pinggan ko. Kasla mabainak pa mapan mangalay di balayda. Uray sa galaw. Sa anak man ang mabain kiniluseng. Tawan mo't babain na. Di pagbainak laang, nilakay na. Ta nagsingpot mo't gamen. Ay, ugasak ana imbag da ito'y baso a pagkapyang tamangan no da germs na. Lusing. Mabayag ka kanina pa hindi tayong tilabang po. Ah, apay, kitkit kita am lang arudan nga agugugas sakpay lang iti baso kapag kapyang. Ha? Ito'y kapay lang amin dita. Kasla 10 minutes mo matan nga ugasan tayo tamay sa abaso. Ay, salang at 10 minutes. 20 minutes kit di 20 minutes ko nga ugasan iti cold water, kan 10 minutes ko mat nga ugasan iti hot water. What? Ang mga no adda germs na, narigaton. Unay ka? Alang ron, excuse me pa lang. Ugasak labid tayo ti baso. 1 minute lang. Kalpasan na, ituloy mo man na hindi pa nagugas mo dita baso. Okay. Diya kung may limad, tirurod ko iti tayo alusing. Wan nga rot. Uray siya kat maas asarak it style na. Nasubraan mo ti kinaarte na. Ati, wala pa'y dagiti babak nang nakagugas iti pinggan kan baso na. Ay, una yun aya. Agugas lang iti baso pagkapyan na. Abutan na pa iti 30 minutes. Taamangan ka nun, ada germs na. Salbang kini. Ijay balayda. Kasjay nga tamot ti kadalos na mare. Ay tuan, makaparuron. Makadadahal iti aldaw. Sapay la kumaa, ta makapasyar tantumot ijay balayda. Ta makita man no kasjay mo't la kadalos. O madani gaya man ti kasangay ti inauna nga anak ta. Wan nga rod lakay. Parikot ko na niya tilotwag. Mangluto tayo latan iti pansait. Bakit? Pinikpikan. Ken igatangan tamot iti cake. Mabali na rin. Sige, tawisag tuman dagiti katrabahwak tao maida. Ha? Wan tapno makita damot akabaulak ti aghanda para iti kasangay ti anak ko. Aday ka man ako na ako. Ay basta, no anya timbagak, iso ti matungpal. Saan ka abo maribar, no kayat mo pa iti agbyag iti napaot. Umay kayon to inton bigat ijabalay nana. Ha? Apay anyat okasyon luseng. Kasangay ti inauna nga anak ko nana. Kasta aya. Wan, iso nga umay kayon to. Tadama basit pagsasangwan tayo. Ay, katwan Umay kami nga umay. Anya nga oras ngay. Uray, alas 11 kayo nga umay nana, tapangal daw. Oo, sige. Siyaw. Inawis na kakadi ni Luseng ang mapan maki-birthday yung balay da inton bigat. Ha? Saan may? Abay, adag birthday na anak na. Kano birthday ka no? Mati inauna nga anak na. Kastaya, nasabat ko di kalman. Ngamawan may timbaga na kanya. Na, ay nagloko na Luseng. Inawis na kung di na ka inawis. Saan may? Ngamnupay kasta. Mapanak lata. Tapno, at dalason amapan ko alaing ng iti tupperware. Kas kada pinggan asan na ngayon subsublay. Aniya. Wait, mapanak ko naktumay. Anya? Kasangit anak mo itong bigat. Wan, iso ano mayat kayo, umay kayo Ay, katuwan Wan umay kami adwa. Sige, sa anak tayo ngagtrabaho inton bigat, tasyak ti agluto iti pagsasangwan tayo. Kasta kani? Ay, katuwan Saan kami ngarudan ngagbalo ni ti pangaldawan mi kinapasita itong bigat? Ay, wan ijay kay ton amangan. Ala, mangan tayon, kukumare, manggao kay latan iti makan. Apay mo tayo tipinggan mo, Lusing. Saan nagpapada? Adda ti breakable, adda ti stainless, adda pa iti plastic. Ay nawaw! Ha? Wan nga rod. Uri dagiti basom. Saan ang nagpapada? Ada stainless. Ada pa'y awan handle na. Ay na! Kasano nga may nasaan nga agpapada dagiti pinggan kas kada baso na. Kat inurnong na lang na kita. Ay, ninanamot. Katwan mo? Naurnong lang dagita pinggan mo. Itinapan mo na kipalpalanitan. Anya? What? Tunggal mapan ka makipalanit. Agdudo maapinggan kas kada baso tiyaw awid mo.
Isu dagitaan na urnong. Isu asaan nagpapada. Anya? Isu malpas tayo amangan. Ala kami, dagiti pinggan, ken tupperware ka, wasan mo ngayon subsublay. Dagita pinggan ang nagpipintas. Nagapaw, iti nagduduma babalay. Ken dagita tipeng, kas kada nagpapangit a pinggan, isu ti kukwam. Nana, kan, saan lang asak ti mangala? Adamot lang nila kay kulas. Alaan na mutla ka na, dagiti pinggan, asaan mo ngayon subsublay. Anya? Sunggarak man kumare. Ay, uray siya, kumare. Ang dami-dami kong tawa. Mga 8 siguro. No syak, saan ang mabilang mare? Ado akatawak itay. Ay, anya nga tamot ti rupa ni Lucia sumarag iti trabaho, yung bigan. Ha, salbag iti Kundi arte no dati iti trabaho, yung kasi gayam, salbag ko lang manin. Agasan man, ano dito'y trabaho? Maurasan no ugasan na tipinggan a panganan na. Ngam ijay balayda, ay nakas jay matgayam. Huwag nga ron, saan na nagpapada ti pinggan na, tagayam, nagtutuma mo at apalanitan tinagkapuanda. Oo na yan alusing dayjay. Kundi arte, ngam nangyer-nger-nger mat dagiti pinggan na ijay balayda. Makangag day dyan tunbigat ko naktumat. Nakitak pa dyan nakasampay ang underwear na dyan uli. Nakangiring-ngiring mo't lang si ka. Yung no dito'y kundi arte. Ha? Oo na yan aya. Ay nawaw. Nay, itaman pa'y akaslaon gaganay gayam ama pa nagtrabaho. Kwa, Abay, mababain ka kadagiti ka trabahoam. Gapo itinaamuan da kinapudno. ha? Anday ta, kunam lang amin nung nasaya at tikundi arte. Anya nga ita, si ka lang arod di nakababain. Saan san ang mapanagtrabaho lakay? Anya asan, di ka kinti mapantag, pasensya ka kadakwada. Dahita ti maghanap mo. Anya? Si kamat lasing. Oo na yan. Apa nagpampamarang mo. Ha? No dito yung trabaho, kundi arte ka. Nga uray la abutam ti may nga oras apa nagugas iti pinggan na panganam. Pare, Ngam ija balayo. Ha? Nakangiring-ngiring mo dagiti pinggan na pang panganam. Oo na yan. ay kwa, pasensya kay lakuman Amo ka saan anasaya at dagi nga impakpakitak kada kayo. Oo na yan. Kundi arte ka dito eh. Ngam dagiti pinggan na pang panganam. Kat saan mo ta nagpapada? Taganya, naggapo iti na duma-duma apalanitan. Oo na yan, George. Nakababa hindi tangaramid mo. Promises! Ay, kare ka, saan na maulit? Kinapudno na, mababain ang unay kada kayo. Nasayaat mo no kasta. Tani, nakababa hindi kundi arte. Ngam awan mat gayam tinasayat a pinggan na. Ay, nawaw! Ay nawaw! Di ka agparamag. Ipakitam ti pudno tapno awan to ti pagbabawyam ken pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Sagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nasken agumatang ta iti ref, tama ko hilakay. Awan pa iti sweldok bakit? Naalak ti sweldok iti online job ko. Iso asyak pay laeng. Ay nawaw, saanin bakit? Nakababain magking ka. Si katigi matang iti washing machine ganti pe.
ita gumatang ka malay ni ti Ref. Adamat kwartak lakay. Kadwang nakinton bigat tagpilit ha. Siya, kung ti bumaingin ka bakit? Anya kung matipagbain am lakay. Bumawi kan tuan, wag sweldo ka. Kasano makabawi ak? Kat manulaang mati suswildwak iti trabaho. Gagangay na alakay. Ano sama? Tinapatag kat ada pagtrabahwam. Makaurnong kanto. Ay na, agyaman ak launay bakit? Rimwar manan ni Makoy nga anak ta tapno agtrabaho. Rumbang laing tay suti lalaki bakit? Saan mo't amabalin amat maturog ter aramidan na? Gapo ta iso ti lalaki, iso lang tagtrabaho. Nilisa nga'y, awan mo't anak da nga asikasun na. Ay nawaw, agraman day taba nagpakibiyangan pa. Wen tarumbang laang agtinulong da. Ay nawaw. Anya, Saan mo't amabalain, apapakpakan laang day ta babae iti anak ta. agulimag ka man bakit? Nasakit ti ulok ka na kita nga ipagpagam. Pang-aasim tadinak ikan iti paka-stressa. Sipud pay ide, kastakan at talaga ang dries. Yeah. Kaslawan bibiyang mo iti anak ta. Oray makitkitam nga grigrigat. Ay nawaw, anya nga grigrigat mo ta sasawam dita. Napanlaing nagtrabaho, agrigrigat at dagusay. Nagturong manunday ta aruna iti ayan dalisa. Anya kumaita, Ang mga no agpadalos manen iti kuko, wano agpariban. di mo pa'y kaya tapno na pintas lat at manugang tabakay. Ha? No kwarta mo't laeng ni Makoy nga anak ta ti gastusan na. Uray sanon. Nagrigregatan ti anak ta, gastusan na laang kadagiti bambanag nga awan mo't kaus-uskan na. Nakitam ganaw, akwarta ti anak ta di ginastos na. Saan? Atap mula ang gayam ka. Nagsasaw ka, kasla sigurado ka. San man alasaya at gasta? When now, umapal ka iti manugang ta. Ay nawaw, saan apulos? Iti anya agapaw nga apalak day ta atao? Tapno awanin ta do asaw. Ikan kalagan iti pagpapintas. Che! Kas nakunakan ka. Awan tap apala. Masaya nga naklaeng iti kwarta ang nagregregatan ti anak ta. Bagay mo lang unay ti kasta kulay ti buok mo, Marilisa. Ay na, agyaman na klaunay mare. At iti bayad ko. Ay nawaw, sobra da ito'y Mare. Si kakit dimot mare. Talaga aparakan ka dayta. Sigurado ka? Wen, kalalak lang ti sweldok iti online na trabaho. Naimbag ka pa'y Mare. Uray adda ka lang dito'y balayo kat agsusweldo ka. Kasapulan mare. Iswa kayat ko ti online at trabaho. Tasaan masapul nga kumyutak. Sa bagay, Amare, dakdakkel pa'y siguro ti sweldom iti trabaho. Wen amare, dalar ti sweldok. Ngamin, kaadwan ka dagiti customer nga yar aramidan mi iti proposal ket negosyante ija abroad. Sika, ano kayat mo mati ag-apply, mare? Laptop kan wifi laang ti kasapulan. Jak mo ti proposal nga ibagbagam, Mare. Sa maysa, narigat para kanyak ti kakasta at trabaho. Taday talaeng mat agriban, mangkulay ti buok ken agdalos iti kukuti ammo. Ay nawaw, itay pa'y nga agkaralabas ti katugangam, Mare. Agsipsipot siguro No sa anak nga agbidot, mamitlon alimabas. Di mo latan ikaskaso, mare. Nakita na siguro itay limabas ka iti paraangan da. Isong agsipot-sipot manan tapno adda imarites na. Atapan na siguro manan akwarta ti anak na ti pagpapintas ko. Anya ko maitano kwarta ni Makoy ti pagpapintas mo. Asawa na kamot. Big deal la unay iti katugangak, mare. Di na siguro ammo nga damat na talgad at trabaho. Sa maysa, jak kayat agastusan ti kwarta ti anak na para iti kakastoy lang nga banag. Narigat ti maddan iti katugangan na managatap, mare.
Mabiit man lang, Rona. Adda ka di ba gam na napipita? Napan ka iti ayan dali sa itay. Anya manan ti impaaramid day a babae kan ka. Nagpakulay kan nagpadalos iti kukutigayem kuna na. Kunak tumag. Ay talaga aday ta babae. Agsaysayang lang iti kwarta. Saan asayang dayjay nana? Apay-pay lang agpapintas kat saan mat arom-romwar di tabalayda. Sagpaminsan laeng mat no makita ka romwar. Ha! Sayang ti kwarta ti anak ko iti kastangar aramiden na. Kwarta ti anak yo nana? Ti amukat ay saus di ka nagsauro na. Di mo ikalintagan ti ugali ti gayima. Adda manun ti impadeliver day ta Alisa. Anya nga taday chay lakay. Tinsamot biyag ti manugang tatibambantayam. Ay, amo kaun. Ay, nawaw. Eh, Makan ti impadeliver na. no kayat mau, di agpa-delivery ka, mate. Agluto aklaangan atap no makatipid ta. Isu alumukluk magday ta a babae. Tamangan ter aramidon na. Kwarta siguro manan ti anak ta ti ginastos na. Ay, kaasi ama ko'y. Natsambaan na pailaang matikas ta klase ti babae. Imposible, mate. No saan nga amo ti anak tabakay. No inlimad na ngay. Kasano ama ka urnong da, no day tagpapapintas kun mangmangan laang ti pagalistuan day ta babae. Ulay kan bakay. Kasta ka na yun ay. Yan. Jakmet maranaan alumabas ti anak talakay. Ay, dati ba sa apol mo kinimakoy? Napatag kumati ibagak kwa na. No napatigayam, di mapankay tanda. Ay nawaw, jak kayat. Saan ko ama ibaga ti kayat ko nga ibaga iti anak ta, no adda ni bakit na. Anya nga minti baga mi ti anak taya. Di mo ibaga, nga ipulong mo manan ti manugang ta. Nasken ama amuan ti anak ta, no anya ter aramiden ni bakit na no awan di tabalayda. Kumporme ti pangigasgastusan na iti kwarta. Awan lang arudan ti trabaho na gastadora pay, ha? Kita, ang maganda si katimang dadail itinasaya at a relasyon da nga gasawa bakay. Naimbagla nga ang tanapanunot mo ti pumasyar dito'y balay anak kao. At da ka titibagam na nan? Nasken ama-amuam no anya ter aramiden ti asawa manakaw. Makapadahanag kayo mo nanang. Anya tibagayo, aya. Saan lang asado ti asawam? Gastadora pay. Anya. Bagbaga amday ta Alisa. Nasakit ti matak ang makakit-kita iti kasjay nga aramiden na. Nanang, idiretsuyo man ngaminan. No anya day tangar aramiden na. Day tapag papintas natin into na rin na. Kan komporme amakan ti pagpa-deliver na di tabalayaw no awan ka. Amangan ko nak no di mo mapuputan kat maibosan ti sweldaw. Ninanang mat. Kinapudno na. Kwarta ni bakit ko tigas gastusan na. Pangalaan na kumamat nga iti kwarta na kat tambay mo lang. Asino tinang ibaga kada kayo at tambay ta asawa? Oray awan ti mangibaga. Ang muklatan na. Agkulkulong tumo di tabalayaw. Nanang, adda ti trabaho ta asawa. Online ti trabaho na. Kasla opisina ng online laang. Aya, Dakdakkel pa ati sweldo na ng mitisyak. anya. Anya nga itabakay. Napabainan ka itinaamuam. Sana? Adda ka no ti trabaho ti manugang tata saan atambay. Emo na nga main ti ado asawom. Hindi ka pa nag-imbestiga. Adda magampi man ti trabaho jet aw. Jaklat ka mamatay. Amok nga ibagbagalaang ni makoy tikas jay. Tapno saan ta amadismaya iti asawa na. Anyat amo tayo ngay. Amangan no ti online job na gayam kat illegal, ha? Amangan no di tay amaw kat agpabayad gayam dita. Adday ta kamanay. Nagkurri man na ti kinaman nagatap mo.
Di ka mapanidya balay da, tapno masungbatan da kita sa lutsud mo. Jak kayat, amangan no sa anak amakarwar asi bibiyag no adda ni bakit na ijay. Anya. Nakangiw-ngiw at kalaunay. Ngam kabuting mo magayam ti manugang ta. Anya timbaga ni nanang ken kama ko'y lakay. Kumkonforme ka no ti panghigas-gasto sa ti sweldo. Anya? Talaga napudot ti dara ni nanang mo kanya. Imbaga ken ko anang adda ti trabaho. Tijak ngamin kayat kinanang. Umun-una ti sa una. Imbagam kumaken ko na nga umay ngamin dito'y balay. Saan aday ta ikan na adagos iti kay papanan dagiti makitkita na. Pagat atapan nak pa yun. Inbalawag ko ti amin. Imbagak akwartam ti gasgastusan bakit. Tapno am muna. Ti adda siguro iti panunot na akin si kalaang trabaho. Gaputa makitkita na asag paminsan laeng arumwar ka bakit. Di na patyan nga adda tinatalgad at trabaho. Bayam, siyak tuman ti mang sarongkar kaninanang iti ayanda, kalpasan ti bakasyon ko. Agsarita kamin tuman iti nalapat. Naimbag abigat yo, tatang. Nay, sigamit gayam lisa anak ka. Pasarabok para kada kayo, tatang. Ay, nawaw. Agyaman ak launay. Ada ka din ni nanang. At dita sa alas. Agbuy-buya iti tibay. Sumrek ka, tagkapi ka pa'y. Agyaman aklaunay, tatang. Ay, talagang apim masyar ka. Wala, tauray agin na si dagti balay tayo, kat ano ti pakakumikumak. Italang anawaya anak, tatang. Kinapudno na, kagap-gapok laang iti bakasyon mi. Bakasyon? Wan, tatang. Incentive mi iti pagtrabahwak. Nagpasyar kami ijay Japan, tatang. Nukasta. Nagkapupay gayam ijay Japan ti pasarabong kanya. Wan, tatang. Asinaw tinangibagakan ka apastra kam day ta babae lakay. Sapay pinagkapimpay. When ata asawa mo ti anak ta ni Lisa. Ay, jak kayat ama kita ti panagrup-rupa day ta babae. Mapangkagit diti kusina. Tapno makapagsalita kaya. Ay uray saanon. No di mo kaya. Ibagaklangan. Tayo sa ti umay dito sa alas. Ay unay kan Andres. Inton sumarunaw. Agpakada kapaymot kanya ka. Sana kasta. Konforme ti paspastra kam dito'y balay. Manugang tamit ni Lisa. Awan ti makita kadakis ijay. Win kayam. At dati pasarabo ti manugang ta. Para kin ka ti shoulder bag. Kita ma. Kit agrup-rupa ang iginain. Naggapoy di Japan. Japan? Kasano anak kapag Japan day ta babae? Incentive da kanubay. Awan latamok dita. Amangan no adamatan ti sugar daddy na anang sponsor iti bakasyon da. Ay napipita. Dayta kinaman nagatap mo. Ti pangpangrunang bike. Di la mabalain, ngagbaling ka anaragsak kadagiti achievements ti padamatao, ah. Aling, papan ka rin dyan kusina. Tagsarita kayo pa. Agsarita tantumay, inton madamdama. Kumusta kayo, nanang? Ay, nasaya at ba? Nakita yung kaditi pasarabok kada kayo? Naggapo pa ija Japan day jay abag. Ada nga min free incentive iti pagtrabahwak. Iso ang nagbakasyonak iti talo nga aldaw ija abroad. Ha? Nangagkutim bagayo itay nga da sugar dadik. Awan ti sugar dadik, nanang. Anos ken gagatlaang ti adda kanyak. No diyo patyan nga da trabaho. Mabalin matapapan kayo ija balay. Tapno da kayo amismo ti makakita iti aramidak. Ay nawaw, no kasta. Talaga nga da kwartana. Usaran nyo ti baga pasarabok, ananang. Di kay madanagan. Nagrigrigatak ti kwarta nga inggatang ko iti dayta abag. Talaga nga awan babain dayta Alisa. Anya nga iti makunamba kay. Inrigalwan na ka ti manugang mo. Itinginginain abag. Ay awan bibiyang ka.
Uray manupay abag ti regalo na. Inparo panakin ka. Nga dati kwarta na ba kay? Pagyamanam kitni takalmado ti manugang takabayatan ti panagsalita. Saan naka pinagsasawan? Ayag sardeng ka man si ka Andres. Ita, amumang, akwarta na tigas gastusin na. Saan akwarta ti anak ta? Kwarta na lang no kwarta na. Anya kumaita. Anya ti ko makoy? Awanan trabaho? Awan ti mabalinan mi. Ta saanay nga ituloy ni Sir Willie ti negosyo na. Nabangkrap ka no. Kasano nga rudan da ita? Tambay ka manan. Agsapulak iti sa bahala pagtrabahwak bakit? Kat, adang arod kwartam? Tilaang sweldok iti manungal daw tinamnamaag bakit? Awan mo turnong ko. Tamanulang mo ti sweldok. O sige, ikan ka iti gastusam. Tapno makapag-apply ka adagos. Saan? Nakababayin mo't kayong ka? Anya ko matipagbainam kat asawa nakmat. Awan daddo mga agtinulong no di datalaeng. Gumatang ka man iti bangos di ta tersena lakay. Awanan ti kwartak. Banghala ka iti wallet ko Di ka agbabain, taga-sawa tamutten. Bakit? Adapay mo't tinatay. Isupay lang at isidaan ta. Amo kasan ka na irwam iti puro anatan. Gumatang kakit din, ta siya akong ti mangiluto. Dakil sa mo't hindi utang ko kayong bakit? Sipod na wala na kiti trabaho kat sikat ti aggas-gastos. Gagangay na alakay. Ti kwarta kat kwarta matan. Ayo, naawan ka. Jack amon, noon niya din napasamak kanyak bakit? Awanan ti ado a drama. Mga lakakit din iti kwarta iti wallet ko, tagumatang ka iti sidaan ta. Nagsaramat gaya man ti restaurant a pagtrab-trabahuan ti anak talakay. Isaw tinadamag ko itay. Idi kanupay na palabas alawas, dinala ang impakpakaam mo kadata. Nukas tagaya. Makalawas mo tang, nga awan ti trabaho ti anak ta. Nanang, tatang! Nay, si kamot gayam makawi, anya ti masapul maaw. Kahit kayo lang ang sarungkaran. Pudno ka day at tambay ka ita. Uwan nanang, nabangkrap ngamin ti sigo na pagtrab-trabahwak. Madamang agbirbiro hakiti sa bahala pagtrabahwak. Amangan mo't nawanan ti kanunyaw. Sana parikot ti makananang. At dati na talaga da trabaho ta sawak. Ha? Saan kami agbisin nanang? Nagagad ta sawak. Pinapudno na. Kwarta na tigas gastusin mi ita. Nangigmaw? Nangigmumit siguro, timbaga ti anak tabakay. Sanda nga agbisin, gaputad dati natalgad at trabaho ti manugang ta. Nukas nga raw. Talaga adakkel ti sweldo day taalisa iti trabaho na. Kitno gimatang pa iti regalo na king ka. Kamalay ti pampanunutam idi a kwarta ti anak ta ti gasgastusin na. Isukit di pa'y gayam ti gastos para iti anak ta. Ay, wan nga rod lakay. Nagkamaliak. Kasanumay nga beng. Imuna ti adu asaong. Saan mat gayam apod no dagiti atap ko? Ay nakababain launay dagiti insawsawang ko iti kalabos lakay. Nupod no ti panagbabawim. Mapan kay di balay da. Tapno agsarita kayo analapat iti manugang ta. Ngan. Unlakay, mapanak iti ayanda, kalpasan ti pananganta. Ay, nawaw! Di mo pagpanunutan iti dakas ti padam a tao no awan met natalged nga ebidensyam. Aguli magka no awan tinasayaat nga ibagam. Tasaan nga amin abanag katrumbeng apakibiyangam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa,
kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, apay pailaan nga insert yu tabasura na nang iso nga rod nga inruar ko ta mga numasapa dagiti ang kulkolekta iti basura inton bigat. Apay mga imbasuram dagiti pagpigadan niyo anak kaw. Unay kayo matan nanang, kas makita yu mat narugitan. Ay na, po anak kaw. Mabalin pa ya mausar dagitoy. Narugit nga ruden nanang, apay aya nga ipilit yu ti amuyo. No mailaba dagitoy, mayat manan. Mabalin manan na mausar. Irwar yu dagita a basura, tagumatangak iti baro inton bigat. Kaano lang magtaginatag mo dagitoy apigadan anak kaw. Pangaasi yu man nanang, di nakrengrengen, no anya ti imbagak iso ti aramidan yu. Gaputag suswildo ti asawam. Agsaysayang kabantay di ti kwarta. No masayangan kayo, ala iyawid yung arudan nanang. Ay una, talaga nga iyawid ko dagitoy, tasayang may. Anya tat nakasupot ganyawid mo, Purina. Ay pigadan lakay. Nakarugrugit ba? Nangalam ka na kitaya. Sa dino pa'y kuma, iti ayan ti anak ta. Kagat-gatang dalaan dagitoy apigadan, idi na palabas a bulan. Kasta mo't dyan nakita nga ilakla ko na dyan palengke. Wan! Inbasura namanan, iso nga inalak at masayang anak. Kat mabalin pa yung malaban na kita bakit? Kasadot na nga ron ti aglaba, iso abas na imbasura na. Nagumatang ka numanan iti baraw. Hindi na minsan, imbasura naman ang tinandumata na. Ita, pigadan mo tan. Ibasura ng sama amin na gamit dan. Kasadaw, kiti kinasadot na ti pangpangruna na. Uray mabalin pa yung maremedyoan, ibasura na latta. Awan ano kasta. Saysayangan na ti kwarta nagrigrigatan nila kay na. Amuna may tamakipurpur nila ang nilakay na. Diyak amo iti anak ta. Awam madenggen na sao. Kaano lang idigim matang ka iti pigada ni Omare. Ita, gumatang ka man iti barong. Wan tawanan ti mausar ije balay maray. Kasano nga awan, kita damat nakita kapigadan, idi na panak iti balay yo. Awanan ata imbasurak mare. Narugitan. Apay mat nga yung basura matagos nga Mare. Mabalin pa'y mat, ano malabaan? Ay, masadutak nga aglaba mare. Iso akay kayat ko ti gumatang manen iti baro. Iso pa'y kit di apakapanugang. Ay, unay kan Mare. Sayang ti kwarta. Adda kwartami, mare. Dandanin malpas ti kontrata nila kay ko. No agawid day chay, adda manen kwarta nga yawid na. May mayat matlaang, no anusam nga ilaba, Mare. At least, makatipid kayo pa'y. Imbis nga igatang yu iti paro, urnungan yu kidi. Basta siya, jak kayat ti mabanbanog, mare. Kumusta nga iti kontrata yu lakay? Nalpas ka di matlaan? Wan, nalpasan ba kan? No kasta, tambay ka manan iti manungal daw. Kapilita na. Paguro orayan no addaman ti ipakontrata da. Sa bagay ayun gayam, ikanak man iti kwarta, naibusan ti impawit mo. Naibusin na dagos. Tagim matangak pa iti masapsapol tayo dito'y balay. Ay, surusuruan mo ti agtipid bakit? Di ka madanagan. Gamit mat dito'y balay ti pangigasgastusak iti kwarta daw dawatagkan ka. Sana abisyo. Malawan eh.
Mang tudak to indon bigat. Nayo naman, amumot, nangina dagiti magatang itapanawan. Layunak, hindi mo sayangan ta narigat ti trabaho bagat. No awan ti kontrata, awan mo ti kwartata. Mapanak labit itayan ti kumparik bagat. Apa ijay? Agsyat kami. Kita ama, ang mga nunabartag ka manin nga agawin. Awan ti pagdanaga bakit tamok tag kontrol. Alang nga rod, agrubwat kan tapno makapagdalusak matlaangan dito'y balay. Anya? Agrubwat ka tapno makapagdalusak kunak. Sa anak ang makapag-general cleaning no adda ka. Malawan na. Nako. Ay, no, agdaldalos ka manan, Mari Beka. Kita akit na urnong manin tirugit, mare. Ne, gamit yun samot dagita, Mare. Un, ibasura kung tanas kan ang masukatan, mare. Ada ka dita akasirola kas kada bedsheet. Ne, ada pa'y termos. Panagkunak ka mabalin pa ya mausar dagita, Mare. Mais-isan kin may labalaang. Ay, awan oras ko para kadagita abanag, mare. Mabanugak laang no ko. Alaag man nga rod, Mare. Sayang man no ibasuram laang. Ay, katuan alaam laang, mare. No nagagat kalakit di amang remedyo. Tano siya, hay, masaduta. Ay, Mare. No kas kada kami ngawan makukwarta na, nalakalaang amay remedyo ang dayta. Malangarod, alaam mo, tapno saan nga isupay apasalsali dito'y balay. Ay, nawaw. Anya ta binagkat mo, Flora. Ay, kasirola, tasa, termos, kin bedsheet, kurtina, kin dadumapay nana. Ay, aguray ka man basang kinaaman. Oy, aday ta nana. Ha? Ay, nawaw. May lasin ko na gito'y agamit Ay, kinapudno na. Dinawat ko ka ni Mari Bekang nana. Nalabasak ngamin nga agdaldalo si Jabalayda. Ibasura na ko mga masayangan nak. Iso dinawat ko na. Ay, na yan day Jaya Bekang. Uray babalin pa ya mausar. Ibasura na latan. Isumat ti kinunakkan kwa na itay nana. Idiirwar na. Ngam sigun ken kwa na. Masadot amang remedyo. Iso nga inyawid ko latan na Sayang mat ngamin nana. Mabalin pa'y amadait dagiti bedsheet, ken mais-isan ti kasirola. Ay, kasta ti mayat a mindset, Flora. No mabalin pa'y ama remedyoan. Ano san ang remedyoan? Kaslaban ng tumay ti anak ko. Amo na mabambanog nila kay nang agtrab-trabaho. Ngam di na maamaw ti agtipid. Anya di nakasako binagkat ni Flora. Gamit dabi kang lakay. May nawaw. Intod namanan. Ibasura na kano. Nga masayangan ni Flora iso dinawat na. Hey, kaslabak ng dayta tao. Dakkel manin siguro ating nyawat nila kay na. Isong aging babak ng manan. Ay, awan lat amok. Iti kasta nga ugalit anak ta. Talaga ngayon bakbakit na ti kinasadot. Lumabagbagaan ka ako nga mat. Kasano nga ruden dayta. Kasaritak to ni Joel. Ibagak akontrolan na ti kwarta nga ito na itasawa na. Ay no, ayan ngayon ti termos bakit? Agkape ako ma. Awanan lakay. Kasano nga awanan kat at dama itay dito? Nagkapiak pa sakpay anapanak iti ayan ti kumparay. Awanan imbasura kon. Imbagak matken ka nga general cleaning Anya? Daanan day jay, narugitan, masapul ang masukatan. Uray daan nga mabalin pa'y amausar day jay bakit? Ano sampay laang timang ipapudot. Gumatangak to iti baro a termos inton Lunes. Ay nawaw bakit? Agraman gamit ang mabalin pa'y amausar? Ibasuram! Na, awan mutlaan ti kasirola iti sigot anak ka ikargaan na. Di mo ibaga nga imbasuram mutan. Gumatangak to inton Lunes. Unay kan bakit? Ibasuram samot amin na gamit dito balayan. Ay
nawaw, di ka di makauawat mo. Gumatangak inton Lunes ko na lang arudan. Sayang ti kwarta ti kastangar aramitam. Narugitan dayjay, kita ang angin misit, paglutpam lakta. Unay kamutan, ay nawaw. Sa dino tinalkargam, tanusak nga is-isan no kasadot mo nga mga remedyo. Awanan, dinawat ni Marie Flora, iso nga intad ko na. Ay na, diyak mo, bakit? At dalaing tinakitam a kwarta, pastay basura mutan dagiti usar dito balay. Mabalin pa ang mairemedyoan dagitay. Asino ti bambanugam si ka, Joel? Rumarak pa o mga lunya pa ti maaramid ko ka. Kapi ka pa, Joel, anak ko. Nagyaman anak nanang. Naimbag man, tanapanunot mo ti pumasyar. At dati saan nga nagkinawatan ni tanakyo. Anya tinagapan nyo kinibikang nakong. Kasanumot nga may nanang. Imbasura na kiditi termos kas kada kasirula may. Narugit kinda ang gano. Kasano, kaya di na magkuna nga is-isan na. Agraman termos yaw, di na pa'y mapunasan. Nasakit ti ulo ka mang pampanunot nanang. Makit-kitam, dahi ta pigadan nakong. Pigadan nyo dahi ta. Inalak iti basuraan ta masayang anak. No siyak ti sika, kontrolam ti kwarta nga itid mo iti asawam. Tauray siyak nga inana, jak kanunungan ti kasta nga aramid na. Pasensyakan, Joel. Narabyanak, tado tinaramid ko dya talon. Nagapa kayo kalumot, kinibikang ko na ni nanang yaw. Untatang, diyak nakapagtapura na. Iso nakaungitakin ko na. Kasla di mo ngamin masayangan iti gamit mi tatang. Ura mabalin pa'y ang mairemedyoan, ibasura na amin. Binagbagan mo't ni nanang yaw. Di maadimgag. Inulit naman ay. Nadati kwartam. Di mo itig amin iti asawa man ako. Untatang, Numangtid ka. Tayo sakto lang ngay gatang na iti ka rin yaw. untatang, kastan ti aramidat. Parang agnakam. Hey, talaga amisis sadot ni misis mo nakaw. Kasadot na ti mangiremedyo iti usar. Saan mo't anarigat ti mangiremedyo ka? Ay, marurudak lang unay iti asawak, Mare. Oh, apay mare. Kasta unay ti ungot nga idi kalman. Ay nawaw, apay kanumat mare. Apay ka nga imbasurak dagiti gamit me. Kat mabalin ka pa'y mat ama usar. Saan ang makauawat? Masayangan siguro piman ti asawa mare. Kitaam ti termos nga basuram. Aglang lang amanin abaro. Agraman ti kasirula mare. Gagat kan diskarte laang ti kasapulan mare. No siya, jak maanusan ti kasta, Mare. May bagam ti kasta Tada kwarta nga yaw awat nila kay mo mare. Ngam no siya amamirmiraot. Ay maanusak mare. Agpada kayo lakin ni nanang. Tip-tipidin nyo ti bagbagiyo. Ita panawan, rumbang nagbalin tayo a praktikal mare. Narigat nga tati agsapol iti kwarta. Ay nawaw, talaga ka di nga awan planom amang tad iti kwarta kanyak, Joel. Idi pa'y napalabas abulan nga agururayak iti iyawat mo. Awan ti kwartak, adda ti importante anang usarak. Anya, Adda mo tinagata nga bagas. Apay, anong ti kwarta daw dawata maya? agpampanunot ka kade, Bakit? Naskan nga tipid tayo. Kasta nga rodan, tip-tipidin tayo, tibagbagi tayo. Adda siguro man ang ti plano magatangan na niya. Ay na, Joel, aya. Nung narugit ti pigadan, ilabam. No adda tinadadahil agamit, ipadas mo nga iremedyoan lumabalin pay. Pangasim ko ma, tasan ati kinasadot mo ti bakpakat mo kanya, bakit? Imot data amanugang yun, nanang. Ay nawaw, imot. Wala, tadimot tin mang tag iti kwarta kanyak. Mabutang siguro Ang mga nutil-tila man ng pangigas-gastusam. Ay nawaw, siyak ti babae, nanang. Rumbang laang ay siyak ti mangidulin iti kwartami. Day tamit lang ti makagapo, no apay asaan da ka atalken ti asawam.
Aging baba ng kanto mga main. Pagyamanan kit din ni Joel tagamit mi ti pangigasgastusa saan abisyo. Hamom, anak ko. Bidot nga min ti aramidam. Sakbay nga ibasuram na gitigamit yaw. Kita empay numabalin amay remedyoan. No kasapulan amalabaan. Ano usam nga ilaba. Tapno makatipid kayo malaang. Nasaktan siguro tirik na ti anak ta. So, pimanaw latan. Kasan pa yan nagkape? Baka... Bayam lakay. Okay lang nga maupay. Pagsyatan naman ti bagbagak kenkwana. Sa bagay mo't hindi Saan ba na mabalin na kanunungan ta ti kasjay nga ugali ti anak ta? Kasi ti manugang tangag trabaho. No kasta ti aramiden na. Mawatak ti puntom. Baka... Mangirwar ka kay di ti plataw na mangan tamutan lakay. Ay naturasan. Pasapatapay amapan ni Garden inton bigat. Ay nawaw. Bigadan yun sa matay lablaba, Mari Bekang. Wan mare, nasken nga aglabaak kaawanan ti mausar. Italang ang nakitak nga naglaba ka iti pigadan, Mare. Di mo ngaminan mangted nila kay ko iti kwarta mare. Awan ti maigatang iti baro a pigadan. Nasaysaya at matlaang tapno may ruam kang aglaba, Mare. Sayang matlaang no ibasuram mananday ta. Wan mare, ano sa kun anyangay nga rod. Kitaam man dagiti nalalawat ti talon na dito'y lugar tayo, Mare. Ilaba da dagiti pigadan da, ken dagiti kurtina da. Agraman dagiti gamit da iti kusina. Sa dalaang ibasura no talaga asaanen mabalin mausar. Sikatin ang ilaba ka nagiti pigadan, bakit? Wan lakay. Nasayat mo nga rin no kasta. Tapno saanan na masapula gumatang manan iti baro. Dagiti kaldero nga, hingat da iti planggana. Is-isak to inton madamdama. No kasta kumakanayon, bakit? Makatipid ta. Saan ang masapula gumatang ta kanayon iti baro? Wan lakay. Manipod ita. Saan ako nga agsadot-sadot tapno saan nak nga papaan. Kasta, tiket ko, bakit? Numabalin pa'y ama irimidyon nagiti gamit. Irimidyon? Tapno saanan ang masapul gumatang manan? Aywan gayam. Igatangan naktuman iti sinulid ita tersena inton madamdama. Anong ti sinulid, bakit? Agda itang lakay. O sige, ilistam. No, dapat idaddo mga ipagatang mo, bakit? Taang mga lumalipatak, why? Ay, nawaw! Ita apanawan, rumbang laang nga agbalin tayo a praktikal ken na diskarte. Numabalin pa'y mairemedyoan dagiti gamit tayo, aramiden tayo. Laglagipen tayo, anarigat ti agsapol iti kwarta. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sa dinuti pa ng bakit? Unak man no nakalive ka. Adamapan ko gatangan, ken aday process ko a papeles. San ka maggayong agtrabaho? Api akas tatibadong. Naka-uniform ka mag... Dakas ka de, no kayat ko tiyag uniform.
Masapol ka din, awan mo gayam ti trabaho. Wen tapno makita dagiti tattao nga iti dakkel na kumpanya ti pagtrabahwak. Ay, nawaw. No, di nakman pakibiyangan lakay. Nini, bakit kita ang mga lumakita nakatibos mo, no katrabaho nakababain mo. Di ka di madanagan, amok ter aramideg. Agrubwat akon. Itay pa'y nga urayon nak ni Mari Estela. Mala, agan anad ka man. Bakit? Nangag ko ti panagsasaom iti may sa akashir itay mare. Dakkel akumpanya ti pagtrab-trabahwak kun kunamot ijay. Ay, tapno i-priority nak ko, mamare. Sapay ado dagiti nakangag mare. Ay, okay lang, mare. Awan ti bibiyang ko. Samay sa, pudnumat, mare. Pudnumat ti bagbagak. Sana mabalin a pag-urayon nak itinabayag dayjay. Kasano nga ino ada ng video ken ka. Amangan no ag-viral ka. Awan, mare. Mabuteng dayjay. Nagulimag dan tupay amin itay. Ay, kaasimot ti kashir nga imbabain mo mare. Ay, nawaw. Saan ko nga imbabain dayjay akasher, mare? Binagbagak lang. Tapno inton sumaruno kat amunan ti aramiden na. Anya dyan nadamag ko bakit? Dakkel akumpanya ti pagtrab-trabaho kung kunam kanumot itinapanan nyo kin ni Mari Estela. Ay, nawaw. Nagipulong dayjay nga Estela ken ka? Wen, nadakamat na idinagsabat kami dita dalan. Talaga dayjay a babae. Umapan laeng manen kanya iso akasta. At da kanupay ti imbabain mo akahira. Awan timbabain ko lakay. Sinubraan naman ng tistorya na ken ka. Bakit? Sana nasaya ti kasta nga ibagbagam no dati papanan nyo. Anya ti panagkita mi ti bagim. Kaputa empleyado ka iti dakkel a kumpanya. Nababan, ti panagkita mo kadag iti simple laeng empleyado. Jack laeng kayat apagururayan dakdagita at tao. Iso akas jeti na isawang ko lakay. Naganat ka bakit? Tama nga no makatumpong ka iti kaskin ka. O, anya ter aramidam dito'y balay, Mari Isabel. Unay kan, mare. Apay nagipulong ka kanila kay ko. Ha? Di ka man naging didiam mo dita? Ay, kamare, inistoryak lang kanila kay mo tinapasama. Kat, ita, naragsakan. Naragsak ka iti inaramid mo. Sa anak anaragsak, Mare. Ti kayat mo siguro, aga pa kami kanila kay kuanya. Awan iti panunot ko ti kasta, Mare. Inton sumaruno, di kan kayat akakuyog. Sumbungera ka magayam. Nasaysaya at pa'y, Mare. Jakmat lang ang kaya ti sumurot kan ka. Mairamraman nak iti kinalastog mo. Umay kailaang padigwan, Angkel. Agtugaw ka man, tadati kahit ko sa lunsudeng king kakanakan. Anya day ta, Angkel. Kasi kakanumat ti kadwa ni Isabel, hindi ang datiin babain na akahira. Siyak nga rod, Angkel. Anya ti pudno na pasama kaya. Jak nakita ta mo na nagpila, Angkel. Napanaklaang itiayan na idinangag ko nga ibagbaga na ti kasyay. Ay, naibabain piman ti cashier iti day ti a grocery store. Uray lang makasangit. Na yan ti kasta ka, marunutan da ita kumarem. Gaputadak kala kumpanya ti pagtrabahuan na. Nangatumot time ti panagkita na iti bagina. Pudno day ta, Angkel. Talagaan na nga to ti panagkita na iti bagina. Iso adyakon kayat nga kuyog kami. Mairamraman nak iti kinalastog na, Angkel. Daytoy kadilaan tigatangan nyo, ma'am? Wan, day talaang ngam ay na, nakabaybayag kalaunay mat. Pasensya kayon, ma'am. Trainee ak ngamin. Agad adalak pa'y laang, ma'am. Kat, kastalatan, pagururayon nak, iti mano a minuto ditoy. Pasensya kayon, ma'am. Narigat ngamin nagkamaliak. Amang ano sobra ti masingir ko kada kayo. Ay, abang man ti manager yo. Kayat ko makasarita. Sana mabali na kasta-kastaan na ka. Itidakkel a kumpanya ti pagtrab-trabahwak tapno amum lang. Ay nawaw. Anya kumano itidakkel a kumpanya ti pagtrab-trabahuam si ka Isabel. Auntie Julia. Itayak pa'y laang iti malikodam. Di siguro nakita. Kita saan anasaya at ti kastagalad mo. Trainee jay tao. Di mo ka di maawatan da ita. Di ka makibibiyang. Ta sana si katika sarsarita.
Bakit naman nakibiyang? Amom, iti dakkel mo't laeng akumpanya ti pagtrab-trabaho. Ngem sa anak apa importante akas iti daduma dita. Ako namlan asinaw akangangatuan no agsasao. Awato man ti ginatang kulakay. Ay, Madinsamot timod mo ita, Hulya. talaga amadi. Ay, nawaw. Anyat na pasama kaya. Naranaak pa'y laeng mo't dayjay nga Isabel iti pharmacy anapanak. Anya ko maitanong naranaam. Ay, talaga dayjay a babae. Ibabain na dagiti pada nang agtrab-trabaho iti dakkel a kumpanya. Ha? Anyat kaya mo asawan. Agasem man, ta iti dakkel a kumpanya ti pagtrab-trabaho kung kuna nakidin ijay. Imbabain na ti maysa a kahera. Nagpalawag matpi man ti kahera at trini paylaeng. Ad-adalen na paylaeng ti proseso. Iso a medyo nabuntog. Ngam ti puskol rupa a kaarupa. Nagadu ti lawlawatan na. Isawasan na kaya't hindi ka anakan istil ang agkuyog na. Tanda ka naman ang imbabay na di namin saan. Nababala ang ti posisyon na iti pagtrab-trabahuan na. Ngam, ay nawaw. Nalastugan lakay. Ay, sos. Kasano ka rodan no may promote? Ay kat agdoble mo ti kinalastog na ah. Ha? Kakasta at tao ti rumbang a maikat iti posisyon da. Ay, irikap mo man tiri daw lakay. Ay, diyan ti Hulya lahang mo ti lumamas Kagurgurak launay day tabakat. Ay, nawaw. Anya ti inaramid nakin kaya. Inbabain nak iti pharmacy di na minsan anagiddan kami. Amangan mat, nga dating sawang mo adina na gustuan. Talaga kit di akayat na ti agpabida ah. Bakit? Awan mo ti makagabaw, tapno agpabida. Di mo amo ti ugali day tabakat. Iso adi kag sasao iti kasta si kabili. Ngam, amok ti ugalim. No kayat mo, mapan ka iti ayan na, ta iso a mismo ti agistoryaken ka. Ay nawaw. Bakit? Mabana kita yung Uncle Antone. Ay nawaw. Apay a mapan kay Jay. At dati paramid na kanyak. Tarimaanag ka no tinadadahil at awada. Apay pailaang asikati na yabanda. Ay nawaw, di mo pa'y kaya. Taad dati mayat amang tangdan kanyak bakit? Isupay mo dayjay Nalipatam ka din, ti saan mi anag kinaawatan iti dayjay ahulya idi na minsan. Nadaman ti di nagkinawatan kina Ante Hulya. Awanan ti bibiyang ko dita. Basta da kwarta, alisto ka man. Ta kahit kumuti makaurnong, bakit? Day off ko ita, iso ang makisidline pa'y laeng ka Uncle Antone. Sayang mo't asidigkid di pagtrabaho. Tangdan mo baro. Ay na, agyaman aklaw na ante. Bagbaga am ti asawa mo. Ha? Apet asawak ante? Nangato launay ti panagkita na iti bagin na. Saan pa'y an na-promote iti pagtrab-trabahon na? Ngam no agsasao, kunamlan asino akang ngatuan. Naibaga nakadikan ka, asaan kami ang nagkinaawatan iti may sa pharmacy. Ante, gumura nga rod gada kayo. Tabi nagbaga akpi man. Okay lang deta ante. Ano siya nga asawa na? Di nakdenggan. Di kahit na siguro kat sa bali at tao timang bagbaga kang kuana ante. Ibagam kan kwa na, nga amangan no day tapay nga ugali na ti pakaikatan na iti trabaho na. Nagado ang mabalin ko ang masabat, si kapay laang mat. Ay nawaw, di nakasta-kastaan si ka Isabel. Si kakadilaang tadakarbengan namang ibabain kanya. Ay na Isabel, saan ka ngayon babain? Nalipatam ka din, ti inaramid mo ija parmase. Iti sangwanan ti ado a tao. Binagbagaan ka laeng. Apay ano si ka ti mabagbagaan ka nasakit tinakam mo. Ibagampay anabainan ka. Ngam di ka mo't maasyan ka dagiti simple laeng nga empleyado abas-bastusam iti sangwanan dagiti padam a customer. Deserve da dayjay anya. Sa anak nga agungat no amuda ti aramiden da. Ti kunam kit di feeling entitled ka. Panagkunam ka di kat mayat ti kastangar aramidam. Ibabain mo lang ti kumpanya pagtrab-trabahwam no kasta ti aramid mo.
Mapanak iti pagtrab-trabahuan dayjay nga Isabel lakay. Di mo ibaga ngagpulong ka bakay. Aywan, taagruam dayjay a tao. Maditi pa nagsasauna kanyak idinasabat ko di tadalan. Amom nga raw no sa dino tayan ti office da. Amok lakay, nag-research sa. At lang nga ron ti ebidensya nga ipakita mo no ag-report ka. At nag-video ak iti dayjay nga altaw. Naska na makita ti boss na ti kastangar aramidan na no kastanga adda iti ruar. Ay, ang mga numaikat mo't iti trabaho na bakal kaasi mo. Sana mabalin nga agul ulimag tayo laang lakay. Dumakkel ti ulo dayjay a babae, nubaybayan tayo laang. Sa maysa, kaasi dagiti empleyado abas-bastusan na. Uwan bakit di Agreportak tapno pagadalan metlaeng dagiti empleyado analastog no kastangad dada iti ruar. Talaga nga awanan ba inday dya abakat? Napankit din nag-report iti office mi? Diyan ti hulya ka di ti dakdakamatang bakit? Wan! Agasa man ta napanakit din in report ka ni sir? Gunggunam Isupay kit din na pagparikotak. Agsarita kami kanu ka ni sir inton madamdama. Basol mo mutla nga. Api ngamin ang naglastog ka. May kataklaang iti trabaho. Makita na day dya abakat. Agsardeng ka man bakit? Agpakumbaba ka ta si ka tinagkambalay. Agar-aramig kang tumot iti skandalo. Takanunungan pa'y laang mat day dya abakat? Kada kayo adwa, si ka ti kamali. Amumit apata sa katao bakit? Ure asawa ka no kamali ka. Makangag ka talaga kanyak. Ay, wala ante. Oray janitor laang no iso. Agaplay ka nga rudan kaanakan. Mayat ijay apagtrabahuan. Ante Julia! Rumor ka dita! Ay, nawaw. Nimot Mari Isabel ti agpukpuk kaw ante. Namuan na siguro nga in-report ko iti boss na. Anya? Inikak iti leksyon. Tapno saan nga agruam day ta babae. Maasya naklaunay iti cashier abinastos na. Anya nga iti ko na ti boss na ante. Bagbagaan da ka no. Rumor ka dita! Tanda na pataga pagsaritaan ka! Amok nga da tao dita! Ante, rumor kayon. Ang mga numadadaal ti gitsyong. Apay mat nga in report na iti pagtrab-trabahwak si kaabakat? Gaputa iso ti maiparbang. Ay nawaw! May katak iti trabaho iti kastangar aramidam! Inaramid ko lang no anya ti maiparbang. Kat! Naragsak ka itaan Naragsak ka iti naramid mo? Tangiwat mo, Mari Isabel. May sakamot, Estela! Talaga ka di nga awan ti respetong iti padam a tao, Mare. Ipanakkel mo pa nga empleyado ka iti dakkel a kumpanya. Kita aglaang saan ka maikat iti posisyon mo. Bastos ka launay. Gaputa kaadwan ka dagiti biktimam kat agul ulimag. Ipagarup mo matan nga okay lang ti kastangar aramidam. Di mo usaran ti trabahom tapno mangibabain iti padamatao. Anya nga tano ag video tamanen, ante. I-video ta ti mapaspasamak, ta ag-report tamanen. Agruam dagiti empleyado akas ta ti galad na. Ay, ibabab ta cellphone mo, Estela! Itay ka di pa yan naturog na antem kanakan. Wanangkel, nasakit ka no ti ulo na. Ay nawaw. Apay ka raw. Imay ngamin ni Mari Isabel itay, kat pinagsasawan na ni auntie. Apay ka no nag-report iti office da. Naitan ti magbagak. Isumot tan ti puntiryaan day tangay sabay. Gusto lang tinaramid ni auntie, uncle. Tapno mabawasan ti kinalastog day ta babae. Iso na lang nga ta isumot ti umay da apaan. Di kay madanagan, uncle. Am-amuyumot ni auntie. Saan apaabak day ta? Awanan lang ay. Ang mga numaikat ako niti trabaho. Ada ka naman na nagreklamo. Kasta ti ganabon dagiti empleyado ang nalastog. Ti mai-report iti busda. Diyak ang mo no asino. Taluda ka numanan. Amangan mat no dagiti binastos mo idi Diyak kaya ti maikat iti trabaho klakay. Talaga maikat kay ti trabaho no kasta ti ugalim. Nakalaslastog ka. Hindi pa'y nga rapaap ko ti agtrabaho iti dakkel a kumpanya lakay. No kasta nga rod, bakit? Aramidem ti may parbeng. Di kag balin analastog.
Di mo idadawn ti pada matao. Oray na nga to ti posisyon mo. Irespeto dagiti simple laeng nga empleyado. Naawatam. Ay, nawaw! Di mo usaran ti posisyon wenno trabahom tapno mang bastos iti padam a tao. Amangan no di mo mapupuutan kat isuntupay ti pakaikatam iti trabahom. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adda meeting iti pagadalan ita, berting lakay. Ket, Ay nawaw, anya kumapay ngay. Sikapay lang ti makaam mo iti istor naitalayang gayam bakit? Muto iti susi tamang lokataon. Nasapa pa'y mat. Ulay no Ang mga no dati gumatang sayang met. Adda ti susi iti drawer. Bilangam anay bag ti sukling ay itid mo Wen, insulat mo ka di ti plesyo lagi ti lakom. Nalpasan Sinuratak aminan tapno saan ka marigatan. Ay, manglukata nga lo din bakit? O sige, sikan ti makaam mo Ay, nawaw. Naggadong nga alak. Tinasayaat. Mangilime nga kiti inumin me kanipali chudolo intun malim. Ayos Mga alak mitlayang iti chichilya. Tapno adda ti pulutan me. Ilimeng ko iti dalan intun awanin ni bakit ko. Tapno dagasyak laing nung panak itente kong palik. Sigurado asan amaamuan ni bakit. Ay, nawaw. Meron na, bakit? Sa kami gayam. Mangtad ka man iti shampoo lakay. Ay, makapakintot kamit. Apay, anya nga min ti araramidem Awan, bakit? Anya siyang puti kayat mo? Kumpurmiditan. Agawaam tani nakababay no maladawak iti meeting me. Atoy bakit? Adda ka din gimatang. Adamit ti duwagim matang itay. Si kangarudan ti makaam mo di tatagdigo sa kon. Ang mga numalam to na makaawidak. Agan-anat ka, bakit? Ay! Naimpaglaeng ita. Di na nakita, tinalamit ako. Ay, nawaw! Siya kamit din timakamu itistol mo, bakit? Ay nawaw, kasangsangpet ko laang Berting. Di mo pa'y matsaludsudan mo't noon niya ti pinagmimitingan mitay. Pagsalitaan, tanto. Noon niya man day ta nagmitingan yun tunlabi. Ta mapanak nga itian na kumpalik. Di nakpaginanaan? Iti istulatan, ti paginanaan, bakit? Ay, unay kan. Nag-text ni Palit Chudulo itay. Agsat kami kano. Ilibre nakmanin. Ala, mapan ka no mapan ka. Amok nga aglibas kan tumat lang no lapdan ka. Yes! Agyaman ak launay, bakit? Ala, indakon! Agasem man dadwa buti ti arak pariberteng. May salaeng ko ma. At dapat ipulutan ta pale. Ay nawaw, agpudno ka man ka na pare. Inasayam sa mo tila ako ni bakit mo. Psst, tangaywat mo pale. Ang mga no adati makangikit agpulong na ni bakit ko naligaten.
Amang ano binilang na dagitila ako na pare. Saan? Amok ni bakit ko? Saan nga agbil-bil ang radya? Awan bitlayang tilistaan na. Lumakadlaw ngay. Sigurado din na madlaw. Taado tila ako ng alak pare. Mayat gayam no ag voluntaryo ang agbantay ti istorya. Kanayon kada ti libre nga alak kan pulutan ta pare. Ngam, delikado mo ano, maduktalan ni bakit mo aramidam pare. Di nagtumabor pare. Basta di mo idandano kay kuwana wen. Sekreto layang dito ya. Nalawa mo't gayam ti istor mo, Mari Mirna. Saan mo't, mare? Sakto laang. Ay, anya ti umay mo gatangan, mare? Adala ko masardinas, Mare. Ay, anya abrand aya ti kayat mo, mare? Tay 555 laktan, Mare. Ikan iti dua alata. Mabit lang, mare, talag tigat gatangan. Ayun gayam, nakitak nila kay mo iti ayan da pari chuduro itay. Agsyat damanan, mare. Pinalubusa kun tano saan, aglibas tumad laang. Ay, agpadadakin tatang, Mare. Uray la pagbalinan da adanong ti arak. Wan nga rod, mare. Ato yung tikat gatangan. Ay, agyaman ak, Mare. At titibayad ko. Ala, agpakada akon. Tani, sigurado nga agungot nila kay ko numabayagana. Umayak man, Mirna, anak ko. Agtugaw ka, ananang. Agyaman na kanak ko. Nay, adya nga itakwin-kwinta. Ay, kukwenta ak laang, no adamat laang ganansya kadagiti lakok, nanang. Kat, adda ka di mo laang naurnaw. Mas dawak nga rod, nanang. Taman no laang matirimuar. Kat kanayon mo't maibos ti lakok nga arak kan chichirya. Amangan mo't no nagkamali ka laang, anak ko. Inulit-ulit ko. Ngam, isumat lang nga isu, nanang. Amangan no basit at talaga tinaurnong. Karugrugim laang mo't ngamin, idi na palaba sa bulan. Wano saan? Amangan no nagkamali ka itiintad mo asukli, anak ko. Anyati ko ng Mari Mirna, agpurchase ka manan? Wan marito niya. Naibusan ti lakok nga arak kan chichirya. Ay nawaw, nagpartak man, Mare. Wan nga rod, mare. Didakil matiganan siya, Mare. Dayta nga rod, mare. Nagkwenta ak itay kat manulaang matinaurnong. Amangan no nagkamali ka. Inulit-ulit ko kat hustumat. Tapno nalaka lang tiag total, agilista ka, Mare. Ilistam no anya tigat-gatangan dagiti customer mo. Tapno saan ka marigatan. Ay, wan nga agpaiso niya. May mayat no ilista. Tapno adda pagibasara. Wen nga min kastamot lang ter aramidan dagiti padam nga daistor na, Mare. Oh, nangyagak itinatang anak ko. Agyaman nak launay, ananang. Sanan nga isupa siya gatgatangan mi. Ay nawaw, an-anwam dagita akar ni anak ko. Maituno, nanang. Aglako ak mamati ti barbecue. Madangarudan istor mo. Aglako ka pa iti barbecue. Wan tay supay matno adda maurnong, nanang. Sa bagay, anak ko. Anyat amu tayo, ang mga nuado ti gumatangkan ka. Sapay la kumaan, nanang. Tapno dumakkel mat ti negosyo. Di pasite bakunada, anak ko. Awan ti imposible iti tao kayat na tagprogreso. Ala, agpakada ak maula ang tapno sa anak amarabyan. Agkapi kayo pa'y, ananang. Saan na anak ko? Amangan kunak no marabyanak no agkapi akpay. Agan-anad kayo nga rod, nanang. I-text nak to no makadanon kayo ijabalay tapno amok. O, nakaawag ka mat, marito niya. Nalipatak nga imbagakan ka, Mare. Tian niya, mare. Kasangay ni tatang ita. Sapay rumabiimat din. Mabalin pa'y. Umay kayo kidi. Itugot mo nila kay mo kandag iti ubing. At dabasit maka na pagsasangwan tayo. Sapay enroar ko ti barbecue alakok, mare. Ay na, Mare, inton bigatin dayta. Umay kayo kidi tapno adda kadwami. O sige, agsagana kami arudan, mare. Bye! Ay nawaw, bakit? Apa nga? Isilsilek mo mit ti barbecue alakom.
Kasangay ni Tata Badong italakay. Imawag ni Marito niya itay. Imbitado tayo? Wen. Hey, siguradong awan ti alak dyan mo panak. Agsagana kayo kadagiti ubing, tagrubot tayo inton madamdama. Bakit? Sa arak amapat? Ay nawaw, apay kumaasaan? Siyak lang ang taglako iti barbecue. Ha? Sigurado ka kadi, Berting? Wen, bakit? Siyak pa'y ko na. Amangan no pagbabawyam to. Okay lang, kanyak, bakit? Supay met, dati mapaglakwak, bakit? Anyat amo mangay. Ang mga maibos tira kung siyak ti agpantay. O sige, sigurado am maibos ti barbecue alakok tamang itik autak tumot iti kanam lakay. Ay nawaw, di mo intugot ni Pare Berting, Mare. Wen takayat na ti aglako, Mare. Anya ti ila ko nakatrumapiin. Barbecue, Mare. Amo na aya. Isumat ti kayat na, Mare. Sa bagay mangisupot kan tulatan tiramanan nila kay mo. Wen, Mare, kasta tinagsaritaan me. O ala, agina na kayo pa'y Mare. Mangan tayo inton madamdama. Urayan tayo laang ni manang ko. Mayat pare. Ay nawaw, si Kamet gayang palit yung dulo. Anyatal alamidam dito'y balay. Sana kumadumagas. Ngam nakitak tila ako mabarbecue, pare. Nagbanglo siya. Mayat no dati pares na nga arak. Alak ko nam, pala. Wan, pare. Pale, siya ka pa nga timang ito noon niya. Tamang ilwalak iti alak. Adat inlimyang kwado abuti di tadalan. Ngayon liselba taday jay. Mga alak pa lang iti stol ni bakit ko. Ang mga makadlaw ni misis mo, pare. Di ka mandanagar, pale. Awan ni bakit ko dito eh. Adada iti ayan ti kumalin ha. Ta kasangay ka no ni Tata Badong ita. Ay, di nasaya, pare. Makapag-inom tamo dito yung teritoryong. Agpakada kami, Marito niya. Agyaman kami iti makan ngayong pasango yo, Awan na nyaman na Mare. Inton maminsan tumanan. Wen, Mare, agawid kam nga rudan, tani. Makaturturo ganda giti ubing. Inalam ka diti insupot ko amakan, Mare. Wen, Mare, ada dito'y bag ko. Adda pagsilaw yo. Ada ti cellphone ko, Mare. Mamalinan da ito Ala, agan-anad kayo nga rod. Siyak tumot ti mapan ije balay yun no sa anak abisi, Mare. Ale, ni boss ba't gaya man ti alak kain inumenta? Kahit mo ka di amang ilwalak pa Endon maminsan don, pare. Nabardag naman din. Naimos tumad ng namin di pulutan ta. At dapat, basta dapat. Pale, ibosen tatapon mo maibosen. Di ako kabalan, pare. Kaya't kung di madurog, Ay, nawaw. Anya ti kayat asawin da ito'y Berting? Di, ada kami gaya men bakit? Aguray ka di tata itulod ko dagiti ubing iti sileda. Aguray ka di tata agsarita ta iti nalapat. Sus, pare. Sumagpatin bakit mo, pare? Gawin ako. Mapitla yung palit ito. Awan sabit pagsiraw mo. Okay lang, pare. Sige, pare. Mabana ko. Kabailak tayo gawin nga oray awan ti sa ilaw ko. Sige, pare. Ayan ngayon ni kumparem. Nagawid din, bakit? Ay, nawaw. Pinanawan na ka? Agawid mit, ni Jay balay ta. Awan mit ti silid na dito yung balay tayo, bakit? Di nakpiluso po na kasta, Berting. Ayan ti bayad ti barbecue ngayon lakom. Aday ti box, bakit? Dahito'y laang tinapaglakwam. Ah, Awan pa'y sa nga gasot. uwin, bakit? No kasta. Impulutan niyo iti kumparem ti barbecue alakok. At least, basit lang iti dapat, di bakit? Ay no, Berting ala. Agpampanunot ka kade. Ado pa'y ti pinulutan niyo ng tinaylakom. Una yan aya. Lugi negosyo no kastoy laang.
Na, ni, anya ka tadagi jay. At tamakit-kitak iti karuutan nga sidig iti paraangan mi. Anya ka taday jay. Ay, mapan ko man kitaan. Awan mat siguro ti ulag dito eh. Ni, adda nagaburan iti ruot. Ikatakman ti ruot tapno makitak no anya. Ay, nawaw. Do abote ti arak. Naglukon day ja aberting. Isumat lagayam ama ibus atagos ti arak. Taktawan nagayam ti dadduma. Masigurado nga iso tinangilamang iti arak ditoy. Da kami laeng mati magmag na ditoy. Agsaga na day jay aberting. Naimbag ang bigat mo, bakit? Agsapol ka iti pakipurdiyaam. Ay nawaw, apay met akastakan, bakit? Saan laang gayam ati barbecue ti impapulutan mo iti kumparem? Agraman arak alakok, takawam gayam. Isu gayam ti inuman yo iti kumparem. Awan ti amok dita, bakit? Di ka papabasol akasta. Anya ti kayat asawan da itoy, ha? Ha? Inlamang mo da ito'y nga arak iti karuutan. Saan ka de? Kakwa, di ka... Awanan ka iti bain? Asawa na? Ngam taktakawan nakpailaang mat? Pasensya kan, bakit? Nasulisugak layan. Di kan sumsumrak iti istor. Ken bayadam dagiti rumbang abayadam. Saan amabalin alibre dagi jay? Amumat anaggapo iti utang ti daduma nagpuunak. Mapanmukit di iliblibre ka dagiti barkadam. Anya a klase ti panagpampanunot day taberding? Ala, mangala ka iti papel ta ilistam dagiti tinaktakaw mau. Nasken abayadam amin. Mabalin ka di ada kayo pay laang tagla ko, nanang. Ay nawaw, nilakay mo nga yanak ko. Saan ama pagtalkan day dya at tao, nanang? Anyat inaramid na aya. Isumat lagaya makaslawan maururnong aganan siya. Tabas talatan mangal ala iti arak kas kadano anya la dita isturmi. Inlimod na pa'y kanyak, nanang. No saan ko nakita ti arak nga inlemang na ija karuutan. Jak pa'y maamuan ti kalukwan na. Anya, Jak amo, numano abotin ti arak ti tinaktakaw na iti istur ko nga impapainom kadagiti gagayem na. Saan lang aday tananang? Inpapulutan na pa iti barbecue alakok idi na minsan. anya nga ruten nga iti plano manakaw. Ibabayad ko tapno saan nga agruam, nanang. Sa maysa, kasapulak ti kwarta, tapno ada may bayad ko iti utang, kan maipurchase ko iti lako. Ay nawaw, unay ang tikasta nga inaramid ti manugang ko. Nalabas nanang. Isu ano okay laang kada kayo. Da kayo kumapay laang ti pangitalkak iti istor ko. Narigatan. Amangan no maibusan ti kargat istor ko no ni Berting ti pagbantaya. Unay kan, bakit? Inutek met abay bayaran ti utang ko ti stol mo. Kat, anya ti pagrekreklam mo am dita? Apay met inis istoryang palayang kaninanang. Wen tapno ammo na dagiti kalukwam. Nakababayin iti katugakak. Ammo matgayam ti agbain. Ngam apay akas jepay lang ti naramid mo. Mismo nga asawam, taktakawam. Anyan ti kasta nga aramid mo, Berting. Manulayang betisan pa'y anabayadan, bakit? Wen ngam nakababain lat ti kasta nga aramid mo. Pangaasim nga min, tadi mo istolyain iti sabali at tao, bakit? Sekleto tayo layang kumamit. No ammom gayam ti agbain, agpanunot ka pa iti maminribo, sakbay ang mga ramid ka iti kalukwan. Mawatam. When, bakit? Saanin ang maulit? Ala, tumakder ka dita. Sumapol ka iti pakipurdiaam. Iti kasta, mai-fully paid mo nagiti tinaktakaw mo. Awan lang aruden inayon mo iti pinagpuunak. Kasta pa'y laang ti aramidam. Ay, nawaw. Ay, nawaw! Di mo takawan ni bakit mo. Tulungam kit di nga ag negosyo. Tano ag progreso, sigurado ang mairanod kanto. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo.
Iniurnos para iti-script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adda ka din ni Insyang gardaw. Adda na panananggal. Adda ka diti masapol yukin ko ana. Umay ko lang itid ti sabon. Kan chocolate ngayon pao iti kasinsin na para kan ko ana. Ay nawaw. Agyaman aklaw na anggal ha. Sigurado maragsakan dahi dyan. Awan tanyaman na. Sumark kayo may anggal. Tagkapi tayo. Inton maming santulagan na kaong. Amumay. San amabaling agbayagak di daw eh. Tawan timang kita kadagiti apugaw. Inton maming santong arudan, angkal. Weng, agpakanak ng arudan tanay. Sumipngat matang. Ay nawaw, chocolate kan sabon matgayam tilinaon day ka supot. Gardo, umay ka man pay. Ang datar aramid dito ko. Apa ya? Nangalaam itimported a sabon kan chocolate. Inyag ni Tata Andres itay. Inpawit ni kasinsin mo asimang para kin ka. Ay nawaw, managparabor at talaga day di akasinsin ko lakay. Oray may salaang ti kasinsin ko no kaskin ni kasinsin si Mang. Okay lang kanya. Ay, mutoy man ta cellphone ko lakay. Ta i-text ko ti kasinsin ko. Naragsak ka lang manang. Tamakaraman ka iso akasta ti bagbagam bakit. No may buso dahi ta. Malipatan manang nita nga imbagam. Ay nawaw, dakes ayano ma-appreciate ko ti kinaimbag ti kasinsin ko kanya. Saan mo't kiday? Tay kanyak lang. Kat addaman mo na awan ti itid ti kasinsin mo. Nasayat kalat ako makingkuha naman. Katwan man. Saan tubay? Ay, agulimag ka man dita si Kagardo. Kontrabida kamot akanayon. Nakaawag ka mat, si Mang. Adaman ang ti ipawit ko, tatang. Naawat ko ti text ti kabsat ko. Awan ka no ti pagmatrikula na. Unak mat nga urayan na no at dati maipawit mo. Nagtiks mo gaya mangking ka. Ta saan matpiman amabalin amaladaw ti bayad na, tatang. Pasensya ka na anak ko. Si kamot tan ti mga akam iti responsibilidad may kadagiti kakabsat mo. Okay lang ang kanyak, tatang. Tulong kumatan ka na kayo, Ngamin, da kayo mat ti mga akam iti responsibilidad ko, kas ina iti apo ko yo. Okay lang mo tayo dyan anak ko. Oh, kumusta mat ni Peter di tatang? Nasayat ba'y anak ko? Lumuklok maglatamad. Kitaan nyo ti pakpakan nyo iti apo ko yo, tatang. Way, anak ko. Awan ti pagdanagam. Bakit? Imay ni sabit itay. Singsingirin na tibayad ti utang mo. Anya ngay ti imbagam kan ko na. Imbagak ngawang ka. Anya ngay ti kunana. Di mo ka no ilimlimangan. Last chance mo italawas ka no. No saan ka pa makabayad, ipabarangay na ka no. Ay nawaw, Agbayad ka ngamin na. pabuludan nak nga rod iti kwartam atap na daybayad ko. Pangala ko may ti kwartak tunggal ag sweldoak. Agdiritso iti bagas kan utang ti si sweldoak. Ni kasinsin si mga ta. Ang mga no adda kwarta na day jay. Ay, padasak man nga awagan. Unay kang bakit? Di mo pa'y samo na bayadan ti utang mo iti kasinsin mo. Utang mo pa'y lang day jay sakbay anagabrod ni Simang. Ay na, nabayagan na panawon day jay lakay. Ang mga no nalipatan na mutun. Agulimag ka dita, taawagak man ti kasinsin ko. Hello, kasinsin si Mang.
Pasensya kan no italang anak kaawag ak kasinsin, busy ak ngamin itay. Iswadyak na sungbatan ti awag mo. Saan mo't ang mabalin nga ag cellphone ha, kabayatan ti panagtrab-trabaho. Tama nga lumakita nak ni boss ko katong tanak pay. Okay lang kasinsin, maawatak mo. Agyaman ak launay ano kasta kasinsin. Aywan gayam, anya kaminan ti ko naman napatag nga ibagam. Kwa kasinsin. Anya dayjay kasinsin. Agawam ti mangibaga, tado pa'y ti trabaho nga agururay. Kwa kasinsin. Kastoy ngamin. Kasapulak ti kwarta. Kat naira na nga ado ti binayadan mi. Nasyurta kasinsin. No adda ko mati extra a kwarta, amabalin amabulod dita. Ay, pasensya kan nga maawan pa'y ti kwartak ita, tanay pawit kumatan iti pamilya kasinsin. Sa maysa, saan mo pa yan nabayadan ti binulod mo a kwarta kanyak idi Ay, isublit tumat laadagos kasinsin. Di ka madanagan. Pasensya kan kasinsin, ngam talagang awan kwartak ita. Amumat nga dati anak kan kakabsat ko. Unay kan, nakaimimot ka magtan. Nakaabroad ka lang mat. Manulaang mat kumadya 5,000 abuluda. Kumusta ngay? Pinautangan nakakaditi kasinsin mo? Saan nga rod lakay? Manulaang mat ti bulbuluda kan kwa na. Di nakpay mat maawatan. Kanya, timbaga na kin kaya. Awan ka no ti kwartana. Ngam ho, jak lapat yun. Unay kan bakit? Pudno mat, dayjay pay laang mat atao ti maawanan. No saan naka pinautangan, ag-move on kan bakit? Awan ko matipagsakitan tinakam mo. Panunutem nga damo pamilya na, bibiyagan na. Imot kit di No adda ti pakairanudam. Ibagam nga ura may salaing ti kasinsin mo, no kaskin ni simang. Ngam itata saan naka pinautangan, kasta ti bagam. Ay nawaw, ti kastang ugali. Agkape-kapay na naperyang. Agyaman ak launay. Package siguro man nagdyain deliver da iti ayan ti kasinsin mo. Package? Di mo ka di makita tilugan iti paraangan da. Ayawan nga agpaiso. At damo ilagayang kwartana. Makapawit mat iti package. Bilibak man iti dayta kasinsin mo. Maanusan na ti agtrab-trabaho iti abroad para iti masakbayan ti pamilya na. No siyak, sa anak abilib na na. Apay ngay? Ti kakasta ak klase ti tao kat irresponsable. Kaya't dalaan nga itarayan ti responsibilidad da. Iso anagabrood da. Anya? Kas kumakin ni kasinsin si Mang. Imbes nga iso ti mga awir iti anak na, impaawir na pa'y kinitatang na. Ita, anak ti sabali mo iti awirin na. Ulidan ka di pa'y ti kasta nga ina, nana? Si Kaki Dimit. Siyempre, no choice ti kasinsin mo Kasapulan na maday jay at trabaho. Una, ngamayat ayamot ti kasjay nana. Ipabantay na ti anak na iti sabali. Idinto taagaw awir iti anak ti sabali ijay abroad. Ay na, insyang aya. Ilawlawam kumama ti agpanunaw. Nagawid ka magayaman, kardo lakay. Itay pa Ay nawaw, sa dino tinagdalanam. Jak nasiputan asimang pat kagayaman. Ganuli nabasan kayo kaninana periyang agsarsarita iti kusina itay. Gapoy ti kachichismis mo, di mo nakita alimabasa. Anya? Apay may na ibaga mo irresponsibility kasinsin mo. Ibagbagak laang ti pudno ken nana peryang. Saan ka di nga anak ti sabali ti awiran day jay asimang ijay abroad? Manya kumaking ka, no anak ti sabali taw awiran na. Ay, jak amuno anya a klase ti ina ti kasinsin ko. Imbes nga anak na ti ununaan na nga asikaswan, anak mo ti sabali ti awiran na. Saan ay akin na irresponsable ti kasjay? Nawan da ito. No para kanya, saan akin na irresponsibility kasta? Siyempre, single mom dya tao. Aramidon na ate amin para itanak na. Ay nawaw, awan to pa'y ti oras na para iti mismo nga anak na. Saan ka lang nga napautangan? Kan awan lang ti chocolate anaawat mo. Kas tamot tang ti bagbagam. Haging sisingpit ka lang gayam. Naawanan ti pakairanudam. Nagado asaom.
Kumusta mo ti anak mo nga trabaho abroad, Andres? Basya na karutagin ko na. Inaldaw ka no mabambanog. Awan ka di ti plano na nga agawid? Oray kaya't na ti agawid. Saan mo't amabalain? Tadda ti anak na nga agad adal. Ang graman kabsat na. Isupi man ti mang papaadal. Ay, kasta talaga, tirigat na. No dito'y pinasngamin ti pagtrabahuan na. Saan nga umanay ti sweldo na? Ano usan na pa abroad Sana bale, itano makagraduar dagiti kakabsat na. Malaganan mo't siguron. Sabay la kumaa. Ay, gayam. Ada ka di saan nagkinaawatan dain siyang kansimang akasinsin na? Tinadakamat ti anak ko. Kat kastaunay ti unget ni insyang, iti saan na pinautangan. Isumot lagayam Ti anya? Isumot lagayam makasjay ti panagsasauna iti kasinsin na. Adagayam sakit tinakam na. Anya ti masapol mo, aping nga inawagan nakpailang. Anya jay nadamag ko? Imarmaritis na kanumat dita lugar tayo. Asino, tinangidanon kan ka? Dagiti gagayim ko dita Is-istoryaam kanumat nga irresponsable ta anak di sabali ti ay aywanak dito'y abroad. O, anya ti pagsakitan tinakam mo? Agpudno ka man kanyak. Nasakit ka di tinakam mo, ta saan ka pinautangan idi? Ay na, ibagbagak laeng no anya ti maobserbarak. Di ka man agpakalaing dita? Uhu, nadalos ti konsensya kanya. At least, siya awan ti anak ko a pinanawa. Saan akas iti daduma dita, nga imbati dati mismo nga anak da, tapno agaw awir iti anak ti sabali ijay abroad. Imbes a family first, ay awanin Uraya mamakaawid taagsarita tayo tinalapat. Jackpot yun nga agawid ka pa'y. Amok again enjoy ka ang mga awir iti anak ti sabali dita abroad. Para makita urayam ti panagawid ko. Pangasimin siyang kalakan. Sardengam timang padpadakas iti kasinsin mo. May sakayumot, Uncle Andres. Awan ti karbangam amang ibagay ti kasjay. Tadi mo ammo ti rigat ti anak ko. Apay, diyo ka di mapanunot dayjay, Uncle. Anak ti sabali ti aywanan ti kasinsin ko ijay abroad. Agpapada da nga OFW. Anak ti sabali ti ununa-unda. Wen, amok dayta. Ngam awan mo ti makitak nga isyo no maipapan iti dayta abanag. Maitid na dagiti kasapulan ti anak na nga inbati na. Ay, sabali at talaga ti panawon ita. Saanan a family first. Di ka matanagan. Makasaritam to ti anak ko into nagawid. Aping affected kayo lang unay, Uncle. Masaksakitan kayo kadeta pudno ti bagbagak. Jak magustuhan ti kasta nga ibagbagam kontra ka dagiti OFW akas iti anak ko. Awan ti ammom iti rigat kun sakripisyo da para iti pamilyada. Daimbag pa iti kasinsin mo. Napalawan na ti balayda. Ngam binaybayan na mo't ti anak niya, nana. Ay dawaw. Dua tawanan ti napalabas. Ngam kasta pa'y laang matisang kay bagam. Gaputapud numot, nana. Agpudno ka mang kanyak. Agingga ka di ita kat nasakit tinakam mo. Ta saan nakaapinautangan ti kasinsin mo iday. Iso akas tamot ti ibagbagam. Amom, no saan nakaapinautangan ti maysa nga OFW. Maawatam ko Adamat pamilyada, supsuportaran da. Ibagbagak lang ti side ko, nana. Saan ka akasta, idi adamay paupaw iti kasinsin mo ken ka. No agsasao ka, kasla anghel ti kasinsin mo. Idi saan na kan apinautangan, ken awanan ti may pauit na tsokolit para ken ka. Pinagbalin mo meten adakas kadagiti istoryam. Ay nawaw, si magayam ti masabat ko si Mang. Da kayo kat di mat na naperyang, pimudaw aklaang mat, dakal ti nagbaliwam.
Ad-ada pimintas ka. Agyaman naklaunay, nana. Ay, kaano pa yan? Nagawid ka, basang. Idikal man laang, nana. Nasaya at magta na panunot mo tinagawid. Tapno makasarita ba't laang di kasinsin mo, nga awan prenaw tingiwa na. Nadamag ko nga ro dagiti pamadakas na kanyak, nana. Kunak no si Mardengan, tanabayag matanday jay, ngam intultuloy na matgayam. Aging ga siguro ita, kat addalat ta sakit, tinakam naken ka. Nangarugi day ta idi saan ko a pinabuludan iti kwarta, nana. Sana makaaw-awat. Nasingpat lang gayam kanyak no, ada kasapulan na. Ipagarup na siguro, ano OFW ti may sa tao, kat adaw ti kwarta na. Day tangarod, nana. Di na mapanunot nga damat pamilya mi asup-suportaran mi. Nagawid mo't gaya man ni kasinsin mo asimang. Bakit? Anya ko maita no nagawid. Di mo bisitahan ni Jabalay ta? Saanon? Iti anya ko maaga po. Idaday dyan bro ti kasinsin mo. Naturod kang agsao-sao. Itata nagawid ang. Kasla mabutang kamatay. Ay sana, awan ti pagbabawyak iti imbagak taos tumot. Kita umandag iti OFW dito. Ay. Pangasimin siya. No umapal ka kadagiti OFW kaskin ni kasinsin mo. No adda ti sakit tinakam mo katakwada. San amasapol at dadailam ita? Saan kalangan na pagustuhan? Kastanda rami ita. Alawanan, kamalit no kamalit. Huh? Agsardang kan si kagardo, tanasakitan ti ulok ngagpampanuno. Anya ter aramidam dito'y balay si Mang? Chocolate, para kan katapno agulimak kan. Ah, ay nawaw. Mano atawanan adadadailan na ka. Di ka pa yung maumamot. Anya ti pagsaksakitan tinakam yu aya. Saan ka di apod no? Da kayo nga OFW. Pinili yu pa iti agserbi iti sabali a pamilya. Ngam ti pagserbian ti mismo a pamilya yu. Ay, maulawak, Mildred. Anya a klase nga utak ti addaken kaya. Di mo makita at aramidak iti abroad kat para iti pamilya. Saan ka mat siguro abulsag? Kina-irresponsable kit di dayta ah. Itartarayan nyo ti responsibilidad yo. Iso akayat yo ti abroad. Oh, di si ka anti responsable a tao. Di ka lang napagustuhan, edi imutang ka, kastant ibagbagam kanyak. Laglagi pa ma, mano atawanan ti utang mo kanyak, edi sa anak pa'y anag-abroad. Aging ka ita, awan pa'y ti kunam ngagbayad ka. Ita, asino ti responsable ka data. Sakbay asumanao ka, bayadan pa'y nga umuna ti utang mo kanyak, nalawag. Ha? Oh, ita di kan makapagsao. Sa bagay, kasta ti ugali dagiti managapal. Nasaya at lang ti rumrumwar iti ngiwat da, no adda pa kay ranudan da. Ngam no awanan, ay naapo, da kami nga OFW ti pagpupudutan da. Basol mo mutlaang no apay pinagsasawan na kati kasinsin mo. Ay nawaw. No apay ngamin asaan nga agsardeng datangiwa mo data. Sa anak apaabak iti dayta asimang. Pudno matimbaga ti kasinsin mo Nasingput ka lang no dati pa kay ranudam. Ngam no saan na mapagustuhan ti kayat mo. Awanan, dakas damot ta ni ti imatang mo. Saan mo ta? Anya saan? Bakbakitan ka? Ngam kasta ti ugalyam. Ay nawaw. Saan anasayaat nga ginsisingput ka lang bakit? Baliwam ka ti kasta nga aramid mo. Tanong siyak ti mauma. Talaga panawang kan. Ay, nawaw! Saan agaputa saan anapagustuhan ti kayat mo, kat idawn mo matan ti padam a tao. Addaman wenno awan ti pakairanudam wenno kasapulam, pagtalinaadan latta kuma ti respeto iti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw!
Uray tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mari Cherry, adda ka kadidita. Paumayan, Mare! Ay nawaw. Apay akas tatikawas mo ngay Mare. Ah? Adda tilakad mi ita, Mare. Sa dinaw Mare. Ipasyar mi manmat ni tatang ijay sentro. Kasta gayam. Adda kwartayo aya Mare. Ah? Ay, katadamot oray kaskasano. Anya nga minan tigagaram, Mare. Umay ko lang isubli ti igad a binulod ko idi na palabas alawas Mare. Ket agyaman aklaunay Mare. Intun maminsan tumanan. Awan anyaman na, Mare. Pasensya ka na, ngam santa makapag-istorya ita. Tagrub-rubat kami nga minan. Ay okay lang Mare. Saan mo't maki-istorya ti gagaraken ka? Inyag ko lang tuy igad yo. Naimbag man, tasaan ka manen anabayagan adura anak ka. When tagdardaras da Mari Cherry. Anya, Agpasintruda ka no. Tay pasyarda ni Tata Fidin. ay nawaw. Mayat ano ipasyerda. Tapno makita mo't jay lakay ti kunada a syudad. When saan ka day nangina ti magat-gatang ijay? Di bali at ay suda mo't ti aggastaus. Saan asika? No para kanyak. May mayat no agpiknik dalangan di takarayan. At least, nadalos ti angin. Saan akaslay di sentro? Saan ba't adakas? No kayat dati agpasyar iti sa bali a lugar. Kaya't lang dagita ti agpalastog nanang. Uray pupuutan niyo timbaga. Anya. Restaurant sa may dagiti sosyal. Kanbak nang tinapanan tayo anak ko. Disinyo pa lang kay madlaw nang hinaan timakan. Saan tayo abak nang? Ngam adamot budget mi nga agkakabsat oray kaskasano tatang. Saan mat adakas no ipadas tayo matimangan itinginginaan a restaurant. Umisem kay kitdian tapno gwapo kayo iti picture tatang. Itay pa yung picture anak. Una, tapno adda ti i-post ko iti Facebook ko tatang. Sana masapo nga ipos mo anang restaurant tayo. Apay kumasaan. Tanong makita na kita ka Roma. Agin babak na ako na rin tumanin. Ay natatang, di yu ikaskaso no anya ti bagada. Tinapatag kat nag-enjoy tayo. Anya kumatibibiyang da. Kat saan mat nga isuda timang pakpakan ka da tao. Talaga sa bali ti ugali dagiti tattao ita panawan. Na para magdalauna yan. Sino tinaparamag? Bakit? Da Mari Cherry Apay mati kumarem. Kita ti post na iti Facebook. Nanganda iti restaurant, dagiti sosyal. Kanya kumaita? Agim baba ng dalakay. No kita ti balay da dito'y lugar tayo kat simple laang. Ngam no adda da ijay syudad ay hapaw. Nginginaan a restaurant ti kayat da panganan sa da i-post iti Facebook. Apay, umapal ka. Ay sana! Anya ko mati apalak ngay. Ti ugali da nga kakabsat. Ay sana pulos. Anya nga minti issue kan gaya. No dati budget da, kat kabalan dati mangan itingina na restaurant, daramidan da. No para kanyak, may mayat no kadagiti karinderya. Uno turo-turo ama ko na ti pangananda. At least, makaaduda pa'y. No kasta nga minanginginain ka restaurant dagiti social day ta. Basit laang ti servings da. Kan, saan ka pa'y mabsog no kwa? No para kin ka. Para kin ka lang sa bali mo't ti kaya tao. Saan mo't amabaling nga ipilit mo ti kayat mo?
Tay suda may tagas gastos, bakit? No isumat na mo na awagas, tapno ma-enjoy dati biyag da. Bayam ida. Pagbagan nyo manday tang adura na. Ay nawaw, apay ni Adora. Agraman biyag ti karuma. Apala na. Nagpost pa iti Facebook. No para kanya, kung kuna naman nana. Apay kano aya. Nakita na ngamin timpos ti kumari na aladawan da. E di nakanda iti may sa angingina na restaurant iti syudad. Kaut, Nagsaw, kunam lan asin o kalalaingan. No para kanya klaing, kung kuna na kainin. ay talaga aday taga Adora. Awan ti aramiden na no di makibiyang itibiyag ti pada na tao. Pangaasim man nanakaw. Sarda nga man ti kasta pa nagsasaom. Apay manen ayan nanang. Anya manen ti basol ko. Nairwam ka makibibiyang itibiyag ti padam a tao. No anya ti kayat dang aramiden itibiyag da. Bayam tinapatagkat saan da ka dinangran. Ibagbagak laang ti opinyon ko, nanang. Ibagbagak laang mat ano para kanyak, kat may mayat ti mangan iti karinderya. Uno turo-turo, tamakatipid ka. Kan ado pa iti servings da. Saan akas ka dagiti nginginaan a restaurant dita, saan ka amabsog? Ay nawaw, saan adakas no kayat damot ti mangan iti kasta klase ti restaurant. Saan tayo ng agpapada iti kapanunutan. Sa bagay inuno-unada mga mintag pasikat. Anya nga rod ti maaramidan tayo ngay. Tunggal adda makita makaaruba amangan iti nginginaan a restaurant. Wano gimatang itilugan, masapol a pakibiyangam. Ay nanak ko, bayam ida taad da nga rod ti budget da. No sika kat awan pa'y ti budget mao, ag uli makalatan, di mo ipadlaw nga umapal ka. Simang pagkayo magaya man, Mari Chere. Kasangsangput mila ang itay. Ay nawaw, kabarbaro ti bag mo Mare. Wen, ginatang ko ijay mall itay. Nginginaan nga rod ta. Wen, apay ka di? Ay, nabara kanya. May mayat no ti ginatang maukat daytay nalakalaeng. Tapno awan to ti pagbabawyam no kwa. Nakitak pa'y anangan kayo iti restaurant dagiti sosyal. Ay nawaw, saan mat siguro adakas no kayat ko mat mare? Ay na Mare, itaapanawan, narigat ti agim baba ng Mare. May mayat lata no praktikal tayo. Nang runa pa'y no marigrigat tayo man. Ay na, unay kan aya mare. Amok dagitan. Wen, saan kami abak nang? Ngam saan mat siguro adakas, no kayat may mat amapadasan ti mangan iti restaurant dagiti sosyal, ken maadaan iti nginginaan agamit. Ay, sayang lang ti kwarta, Mare. Iso nga rod, nagagatak ngagtrabaho. Taado dagiti bambanag akayat kumot amapadasan. No saan mo amaawatan day tamare? Saan kun nga obligasyon ti agpalawagan ka? No awan ti budget mo para iti kakastabanag, wano di mo laang kayat amapadasan, di kan sumanao. Biyag ko da ito, mare. Siyak ti agplano no anya ti kayat ko amapasamak. Ketsi ka, agplano ka kitdi, no kasanumet amapasayaat mo ti biyag mo. Di bali ti biyag ko, takabailak nga i-manage, mare. Limas tugmat na dya, Cherry, nanang. Ay nawaw, apay ni Cherry. Nasabat ko di tadalan itay, kat made ti panagsasauna kanyak, nanang. Napadasan na lang tinangan iti restaurant dagiti sosyal, kan naadaan iti bag anaggapo ijay mol, agim baba nangan. Ay nga ti pagsakitan tinakam mo, ay anak ko. Gaputa saan nga imanugot ti kumaraim iti mindset mo. Ibaga mo na limastaw. Talaga laeng asaan nga agpapada ti mindset tayo, anak ko. At dadagiti tattao akayat da mapadasan ti sosyal a panagbiag. Awanan ti bibiyang tayo ijay. Tinapatag kat kwartada ti gasgastusan da. Mayat ayamat ti kasjay, nanang. Ti ugaling agim baba nang. No siyak laeng ngay nam, saan nga ginbabak ng ti kumaraim? Na-misinterpret mo laeng.
San adakas no kayat namot amapadasan ti kakasta bambanag. No siyak ti sika, aggagat kakit dimag. Tapno makapag-mall, kan mailibre mo ti pamilya, may ti restaurant dagiti social nga ibagbagam. Ay, saan apulos, nanang? Sa anak akas iti daduma dita nga agim baba nang naparamag. Ay na, adura anak ko, numariknam nga umapal ka. Agkidem ken agulimekan, tapno saan ka makabasaw. Ada sabat ti sanyo nagkinawatan ka na adura anak ko. Ada talaga, tatang. Ha? Iso may lagayam. Asarin ng umay dito'y balay. Jakman amo iti daydi a tao, tatang. Sabali mo ti mindset na. Apa yan? Nakita na laang nga in libre kayo itinginginaan a restaurant. Ken gimatangak iti bagko, ibagbaga na nga agin babak na nga. Ay nawaw. Kuna akong kahit. Anyang itin sungpat mo. Saan adakas no kayat mimot ang mapadasan ti kakastabang banag, mare, kunak. Oh. Iso nga rod ang nagagatak ngagtrabaho, tatang. Tapno mapadasan tayo ti mangan iti social a restaurant. Uray sagpaminsan lang ano iso. Tinapatag, ket ammo tayo tirik nana. Saan ayan? Ada kwartak nanang, naalak titangdan ko kan ni Marinole. Mayat tapno adda gastusem. Mang restaurant tayo mama nanang. Anyat ikunam. Mang restaurant tayo kunak. Ipadas tayo mama ti mangan iti restaurant dagiti social. Diyan nga inangan damari cherry ide. Adamat ten budget ko. Kasanaw no makita ni Cheray. Saan ka day nga isuday tatimay saan nagapaan niyaw, idi napalabas atawan. Sa anak nga agpost iti Facebook tapno saan na amaamuan nanang. Ay na, adura aya. Tinilmon mo lang dagitin sa usawang mo kini Cherry iday. Kunak ano di mo kayat timangan itinginginaan a restaurant. Ita, si kamutan, ti agimbita. Ipadas tayo mata anang. Anya kay lakit din. Oh, makan para kan kalakay. Ay nawaw. Sa din tinagapan nyo kininanang ya. Inpadas mi tinangan iti restaurant anangan ng damari cherry idi lakay. Ay nawaw. Maya magayam ti mangan ijay lakay. Napadasak mo langan ti mangan iti restaurant dagiti social. Amo ko na niya tirik na nalakay. Kaya't mo malagay mamapadasan. Ngam nagsasaw ka kin kumarim cherry di ka. Nabayagan day jay lakay. Anya kalaki di. Nabayagan na. Ngam itikas tangay naramin mo. Kasla tinilmon mo malagay. Nagitin sa usawang mo kin kuana ide. Sa anak mo't ang nag-post iti Facebook, di nang tumaamuan lakay. Kanamkit din tayo nyawid may. Sigurado ang magusto am dayta. At kanumat, tinakakita ka na adura iti sentro anak. Kadwana ni nanang na. Nadamag kumot day tatang. Nangandamot lang iti restaurant ananganan tayo idi. Makita yo day ta. No agsasao idi, agbalin tayo a practical kun kunana. Ita, nanganmut lang iti restaurant dagiti social nga bagbagana. Awan lang siguro ti budget day. Iso ka nagbalay na practical. Tidakas lang ka pinagsasawan na kamo iday. Amo pa'y man iti day di a babae tatang. Kas lamang testing. Ang bayamog, nabayagan na yan anak. Agpinakawan kayo na. Kasano ang mapakawan mo ti kas di a klase ti tao. Di na amo ti ag sorry. Adan to, anak ko. Nukus ko silapan nakpay numasalaw ko di tadalan. Adan to, kunak manan. Urahin nyo lang. Tanarigat may, no ipilit may agpinakawan kayo itan. Kat di mo tamo, ti marikrik na yung adwa. Barang atatang, no ang munang aklunan ti bidot na, ang mga numaurnos pa'y ti parikot itinagbaitan mi. Siga pa'y man timapan makimiting ije barangay hall bakit? Apay asyak nga eh.
Wan ata kasapulan nga dati representative tayo kuna ni Kapitan. Apay ngamin ayan si kalaangan ti mapan. Naira na nga ron nga dati napatigalakad ko. Ninanangay. Amangan no kayat na nga isulangan ti mapan makimiting. Ano, ninalang palang mo tinakitam. Amo mo't bakit day dyan. Ang mga lumatali mo daw kit diditatalan. Kit nagbara ti panahon ita. Masalutak samat ang mapan. Saan nga ron ang mabalihin? Nas ka na mapan ka. Tayo sa tibilin ni Kapitan. Ay nawaw. Kasanungay no masabat ko ni Cherry Jai. Eh di maya, tapos maurnos mo't lang ti parikot itinagbaytan nyo bakit? Anya? Eh, mabalin ka diti makitugaw. Awan ngaminan ti bakante. Sige lang. Kumusta ka mutan, Mare? Ha? Kumusta ka, kunak? Okay, aklaan. Si Kangay, nadamag ko anangan kayo kano iti restaurant dagiti social idi na minsan. Dayjay ka de? Kunak man no practical ka ako na mare. Kwa ngamin, Mare. Nagsasao ka idi, kat agin babak nang ti panagkitam kanyak. Jak mat impagaro, akayat mo matlagayam ang mapadasan ti mangan itinginginaan a restaurant. Kambalik dayjay, Mare. Sorry no kas jay tinaisawang ko. Kinapudno na. Husto ka, Mare. Kayat kumot ang mapadasan ti mangan iti restaurant dagiti sosyal. Kas jay gayam dayjay, Mare. Saan unay anapudot ta naka-irkunda. Kan nadalos, kan presentable ti aglawlaw, Mare. Ay wala mare. Ket inton sumaruno, agpanunot ka pa ngamin anasaya at sakbay nga agsao ka. Iti kasta, awan ti masaktam, mare. Anya tararamidan niya adura dito'y balay anak ko. Inimbitarak nga agkape, tatang. Nakasta, nagpinlakawan kayo. Uwan, tatang, nasaya at kamin. Napakawan min ti tunggal maysa. Mayag nga ron ano kasta anak ko. Inaklon na mati kamalina. Iso ang pinakawan ko matlang, tatang. Narigat mat no saan ko apansinan di tao. Amangan no dumakkel pa'y tigulo. Masaya at matanagawin kan bakit? Agasan man lang ta meeting nyo. Talagang overtime. Saan lakay? Saan kami ang nag-overtime? Ay nawa, anya nga ron. Di magasak iti ayan damari, Cherry. Anya ti ko lang. Di magas ka manin ijay anak ki aba. Sa anak ki apa lakay. Nakikapi aklaeng, tanaibusan kami iti kapi ija barangay hall. Nakasta, saan yun akagura ti tunggal maysa? Ay, saanan lakay? Napakawanak mati kumarik. Ayos. Maragsa ka na kanakang itin bagambakay. Inton sumaruno, di mo ngamin unay tagsaw. Kontrolom tagiwat mo. Di mo ipalubos nga agari ti apal mo iti may sa tao. Tay supay kiti pagbasulam. Ay, nawaw! Saan nga amin agaraw ti padam a tao ket pakibiyangam. Awan matdakes na no kayat damat apadasan ti sosyal abiyag. Tinapateg ket kwartada ti gasgastusan da. Di mo ipalubos nga agari ti apal di tapusom tapno saan ket nga isupay apakabasbasulam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.